살아계신 우리 아버지 하나님, 우리에게 새날을 주셔서 감사합니다. Амьд бидний хайртай их эзэн минь та биднэрт шинэ өдрийг 주сны төлөө танд талархал өргөе. 우리에게 말씀을 통해 하나님의 뜻을 발견케 하시고 진리를 깨닫게 하시니 감사합니다. Эзэн минь та үгээрээ дамжуулаад биднэрт та өөрийнхөө үннийг зааж өөрийнхөө үгийг бас таниулж өгч байгааг төлөө талархъя. 몽골에 우리 그리스도 안에서 형제된 모든 우리 학생들과 또 교우들에게 이 진리의 말씀으로 하나님의 뜻을 잘 순종하고 열매를 맺을 수 있도록 역사하시옵소서. Эзэн минь таны үгийн үр жимс, таны үгийн үр нөлөө нь Монголд байгаа эзний хүмүүсийн дээр байж үр жимс ургуулгадах болтугай. 특별히 강의할 때마다 교수들에게 은혜를 베풀어 주시고 또 듣는 우리 학생들이 깨닫는 역사가 있게 주시옵소서. Эзэн минь ялангуяа залбирах бүрд таны үг ажиллаж таны хүмүүстэр үйлснэ ирэх болтугай. 흘러가는 우리 통가 사모님과 오가나 사모님에게도 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Эзэн минь таны үгийг хөрвүүлэхээр энэ цаг үед томилогдсон хүмүүстэй ч бас та хамт байж тэднийг удирдах болтугай. 이 시간도 주님이 함께 하셔서 온전히 하나님 앞에 영광이 되게 주시옵소서. Эзэн минь энэ цагт та бас хамт байж бүх алдар нь танд өргөгдөх болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйчнаа. 아멘. 쪽을 좀 보도록 하겠습니다. За манайхаа эрсцээ бүртгэцгээе. 본 일이죠. 잉크바이르. 네. 잉크바이르. 그 다음에 문무세영 사모님. 네. 네. 강바트. 네. 네. 그다음에 남질마. 넘어서 안 들어오셨네. 남질마. Ахгүй. 예, 안 들어왔어요. 언흥. 네. 언흥 웃고만 있네. Санамын байна. 까먹 게를레. 네, 목사님. 까먹 게를레 안 들어왔어요. 네. 나랑 게를 난짓 바이갈 그다음에 어윤 문군툴 네. 여러 사람들이 지금 좀 늦네요. 보니까 우리 지난번에 요한일서 약 21절까지 우리가 말씀을 살폈습니다. За хэдүүлээ өнгөрсөн хичээлээр болохоор 1-р Иохан 1-ийн 21 хүртэл үлдсэн байгаа. 자, 이 영주주의 이단과 같은 거짓된 자들이 우리에게 떠나갔다고 그랬습니다. 네, 저 목사님, 제가 지금 강의 시작해서 조금 이따가 내가 정시 때 전화 줄게요. 네, 네. 우리 여기 영주주의 이단들, 특별히 네. 이단들이 여기 19절에 보니까 저희가 우리에게서 나갔다고 그랬습니다. За хэдүүлээ 1-р Иохан 1-ийн 19-ыг харах юм бол энэ дээр одоогийн бидний хэлээд байгаа нөгөө хуурамч тий
гажсан хүмүүс буюу буруу урсгалынхан гэдэг чинь болохоор тэд нар яг үүндээ биднээс үүсэлтэй штэ бид нартай хамт л мөрөг зэрэгсэжсэн хүмүүс ээ гэж хэлж өгч байгаа. 자, 우리에게서 나갔다고 하는 것은 처음에는 같은 교회에서 같은 진리 안에서 신앙생활을 했지만 그 사람들이 자신들의 어떤 잘못된 철학이나 잘못된 진리를 버리질 않았다는 것을 어떻게 보면 반증하는 내용입니다. Тэгэхээр биднэртэй адилхан байсан гэдэг нь болохоор тийм адилхан хэдвэл бүгдээрээ одоо тийм нэг зөв урсгал дотор эхэлсэн ч гэсэндээ өөрсдийнхөө бодлуудаас ухраагүй өөрсдийн дотор орж ирсэн янз бүрийн мэдээллүүдийг нэгцаагаагүй тэднэртэйгээ холилдож буцаар агаад эцэстээ ингээ гажсан хүмүүс гэж. 때로는 그들 스스로가 미혹을 받았다고도 볼 수 있습니다. Тэгээ бас дараад нь харах юм бол тэд нар өөрөө өөрсдийгөө одоо уналтанд оруулсан, өөрөө өөрсдийгөө мэхэлсэн гэж харж болно. 그러나 더 중요한 것은 우리에게 속하지 아니했다 이런 말씀을 통해서 그들을 택한 백성이 아니고 불택자라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. Тэгээд бас энэ дээр юу гэсэн гэхээр хичнээн бидний дотроос ингээ эхэлсэн боловч тэрийг Библиэлд сонгогдоогүй хүмүүс гэж хэлсэн. Бидний сонгогдсон гэсэн мөртлөө тэрийг сонгогдоогүй гэсэн. 그래서 우리에게 속하였다고 하면 우리와 함께 거하였을 것이다 이렇게 말씀하잖아요. Тэгээ юу гэсэн гэхээр хэрвээ тэд нэр сонгогдсон байсан бол биднэртэй хамт ингээд зогсож явах юм аа гэж. 자, 이 말은 우리와 같은 진리 안에서 믿음 생활을 하고 그 진리 안에서 하나님의 뜻을 깨닫고 순종해 나가는 일을 했을 것이라고 이렇게 얘기하는 겁니다. Тэгээ биднэртэй хамт ингээд зогсож байгаа юм аа гэдэг нь юу судалтай гэхээр тэд нар адилхан үнний үгийг хайрлаад үдний үгийг дуулууртаа дагаад тэгээ үнэн дотор ингээд зогсож явах хэрэгтэй юм аа гэж. 근데 잘못된 진리를 버리지 않고 그 잘못된 진리를 가지고 오히려 형제를 죽이고 형제를 괴롭게 하는 일을 하는 것을 보니까 이 사람들은 우리와 함께하는 사람이 아니구나. 왜냐하면 진리를 떠나서 사단에게 종로로 탄다고 하는 것을 분명히 사도 요한은 이야기하고 있는 거예요. Харин тэд нэр гэтэл үнэн дотор байж байгаа хэвээр байдал чинь тэдний ясалаар ах дүүндрээ алж үннээс гажсан гэж хэлсэн. Тэгээ яагаад ах дүүндрээ алсан гэсэн гэвэл үнний үгээр явахгүй, үннээр ах дүүстэй одоо хандахгүй хүмүүс ах дүүсээ алж байгаатай адилхан гэсэн, хайрлах байгаатай адилхан гэсэн. 그래서 오늘날도 마찬가지예요. 많은 이단들이 어떻게 보면 바른 교회에서 떠나갈 때 그들은 분명히 우리와 함께하지 않는 어떻게 보면 진리에 속하지 않는 불신앙의 사람들이라고 하는 것을 보여준다고 할 수 있습니다. Тэгээ одоо өнөөдөр ч гэсэн ялгаа авахгүй бидний донд нэгэн үе мөр зэрэгцэд явж байгаа хүмүүс байсан. Явж исэн. Тэгээ одоо харахад шал өөр юм ярьсан явж байгаа хүмүүс байдаг. Тэгээ тэднэрийг ч харахтаа үнэн дотор энэ хүмүүс ерөөсөө сонгогдсон хүмүүс биш байсан юм биш үү гэж ингээд харах боломжтой байдаг. 자, 여기 20절에도 그랬죠. 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라. 이렇게 말씀했죠. За тэгээ 20 오빠님 2절 말씀이죠. 2절 20. 아니 2장 20절이죠. 요한일서 2장 20절. 예. За үргэлжлэл бүгд одоо Иохан 1-р биш 2-р бүлэг дээр явж байгаа шүү дээ. 2-р бүлгийн одоо 20 руу орж байна. За 20 дээр юу гэсэн гэхээр харин та нар бол ариун нэгнэр тослогдсон хүмүүс гэж хэлж байна. 택한 백성들은 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받은 사람들입니다. За сонгогдсон хүмүүс гэдэг нь ямар хүмүүсийг хэлж байгаа гэхээр энэ хүмүүсийг буюу ариун нэгнэр тослогдсон хүмүүсийг сонгогдсон гэж хэлсэн. 자, 하나님으로부터 선택받은 그런 구원받은 성도라는 것을 말씀하고 있습니다. Өөрөөр хэлбэл Бурханаас сонгогдсон Бурханы тусгай
бурхнаар аврагдсан хүмүүс гэсэн үг. 그래서 이런 구원받은 중생한 성도는 모든 것을 아느니라라고 하는 것은 성령께서 이 거짓된 사람들, 잘못된 진리를 가지고 있는 사람들을 분별하는 분별력을 주셨다는 것을 알 수가 있어요. Тэгэхээр дахин төрсөн эзний хүн дотор байсан хүмүүс итгэгч нар яадаг гэхээр жинхэнэ эзний хүмүүс бусдуудыг бас ингээ хараад ялгадаг гэсэн. 자, 그 분별력은 그냥 스스로 그냥 그 분별력을 가지는 것이 아니라 우리 바른 진리를 배운 사람은 우리 안에 바른 진리가 어찌 보면 우리의 기초가 되어 있습니다. 신앙의 기초가. Аа. 그걸 Тэгээд 가지고 тэрийг 판단하는 хүмүүс 거죠. ааха. Тэг хүмүүсийг яаж ялгаад байна гэхээр тэд нар анханасаа одоо юу тийм мэрэгэн ухаантай ч юм уу те анханасаа ингэ мэддэг юм чадвартай төрснөг үгүй. Харин тэр ухаан сонгох төрсөн дотор эзний үг ингээд ороод үнний үг орж суурьшид гол бүх зүйлийнх нь үндэс нь эзний үг болоод ирэхлээр аяанда үнэн дээр цензур хийгээд ирэхлээр зөв буруу юу гэдэг ингээд ялгаж чаддаг болж байна. 또 우리에게 바른 진리의 말씀이 우리에게 있습니다. 그것을 가지고 판단하는 것이죠. Тэгээ бас бид нэр те үнний тэр үгээр одоо яаж те цензур хийж байгаа гэсэн. Хэмжиж байгаа. 그래서 제가 지난번에 우리 신학교가 바른 신학교라고 하는 것을 제가 여러분들에게 말씀을 가르쳤지요. Тийм учраас одоо үгэн дээр байгаа одоо чуулган зөв гэж хэлсэн. Тэгээ тэр утгаараа Монголд байгаа фатафе те энэ гэсэндээ зөв учир нь үгэн дээр байгаа учраас зөвөө гэж хэлж байгаа гэсэн. 그래서 우리 신학교가 철저한 개혁주의 신앙에 기초를 둔 신학교라고 하는 것을 칼빈주의 5대 교리에 대해서 내가 말씀을 전했지요. Байна сайхан амарсан уу? Ямар хичээл ороод байгаа юм хэдүү? Тэгчээ. Нэгдүгээр явахаа орж байна. Харин тийм ээ. Гэхдээ би өөр хичээл гэж бодоод хайгаад байхгүй юу? Нэгдүгээр явахаа орж байна. За та мика унтраач. Тэгээд тийм учраас өнгөрсөн хичээл дээр хөдөлгөөн үзсэн тийм ээ. Одоо нэг кальвинчуудын барьдаг 5 чухал зүйл байсан. Бас бид нар те мэдэх ёстой те 4 зүйл гэдэг ингээ хэлсэн. 또 근본주의 신앙인 어떤 기독교 5대 교리에 대해서 말씀을 전했지요. За тэгээд нэг юуны өнгөрсөн хичээлдээс юу үзсэглээрээ Христ итгэлийн те яг ингээ барьдаг 5 сургаалын талаас үзсэн те. 또 청교도 신앙에 대해서도 제가 덧붙여 말씀은 전하지 않았지만 청교도 신학에 대해서 우리가 가지고 있다는 것을 제가 이야기를 했습니다. Тэгээд бид нар дээр бас ясгэлээрээ тэгэхээр католикийн талаараас үзсэн тийм католик талаар бүрэн гүйцэд үзсээгүй гэхдээ тэд нар ч гэсэндээ бидний өмнө тэгээд биднээс үүсэлтэй буюу Христ итгэл хүмүүсээс үүсэлтэй гэж үзсэн. 자, 청결교도 어찌 보면 퓨리탄이라고 하는 이 영국에서부터 시작된 이 청결교도의 신앙을 우리가 가지고 있습니다. 청교도 신앙이라고. 예. Бас тэр ариун үндэстний гэдэг нас юм чуулган байдаг гинэ. Тэр болохоор 무슨 방금 독일에서 시작했다고 하는 말씀하셨죠? 영국에서 시작된 청교도 신앙. Англиас үүсэлтэй бас ариусгалын юм юу байдаг гинэ? Ариун бас нэг буруу урсгал байдаг гинэ? ариунтай холбоотой. 자, 이 청교도 신학은 철저한 개혁주의 신앙에 바탕을 둔 신학입니다. За тэд нар болохоор яг нэг шинжлэлийн одоо хөдөлгөөнтэй тэрний үзэл баримтлууд нөгөө шинжлэлийн тэр дүрмүүдээс би эхэлсэн. Тэнд дээр яг үзэнд байдаг хэрнээ дээшнээ баригдахдаа буруу баригдсан ийм одоо буруу урсгалт. 자, 이 신학의 핵심 속에는 하나님의 주권을 믿는 신앙이 있어요. Тэгэхээр тэр тийм буруу урсгалын гол зүйл нь болохоор бурхны эрх мэдэл дээр ингээд одоо буруутсан ийм цолон байдаг. 하나님의 은혜를 붙드는 신앙이 있습니다. Тэгээ ивэлийн бурхны ивэлийг ингээд зуурдаг итгэл гэж ярьдаг. 또 하나님의 예정과 인도를 믿는 신학이 있어요. 예정과 인도. 네.
Мгм. Тэгээ бурхны бас ингээд харахаар бүгдээрээ нөгөө бидний мэддэг үг юм шиг болоос тэднийг буруу урсуулад байгаа байхгүй. Нэг ийм байдаг нэг бурхны үзэгдэл болон удирдлагын итгэдэг бас ийм урсгал бас байдаг. 그런가 하면 실천 신앙이 있습니다. За тэгвэл нөгөө талаар бас яадаг гэхээр та нэг үйлдэл хийх хэрэгтэй гэж үздэг бас ийм итгэл байгаа. Урсгал бас 그, байна. 뭐라 그럴까요? 이 실천 신앙은 청교도 신학의 아주 핵심인데 성경 말씀을 그 말씀 그대로 순종하면서 살아가는 신앙입니다. Мгм. За тэгэхээр тэр нөгөө итгэлийнх нь хувьд үйлдэл дээр байдаг тэр одоо итгэл болохоор яадаг гэхээр эзний үгийг тэр чигээр нь дуулууртад авах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. 그, 여러분들이 특별히 나은기 목사님이라든지 최우코 목사님 이런 여러 목사님들을 통해서 주의를 지키는 거에 대해서 말씀을 들은 적이 있지요. 진리를 지킨다는 건 뭐죠? 주의를 지키는 거, 그러니까 주일날 어떻게 살아가는지 말씀을 배운 적이 있지요. За бид нар ч гэсэн бас одоо энэ талаар ярьдаг тийм ээ. Эзний үгийг хэрэгжүүлэх талаар ярьдаг. Та нар одоо Наанди пастор ч юм уу одоо өөр тэр Наанди 목사님 하고 또 누구 목사님이라고 하셨어요? 대부분 우리 교단의 목사님들이 다 똑같습니다. Ер нь бол одоо ингээд хичээл зааж байгаа пасторудаас харах юм бол эзний өдрийг хэрхэн сахих талаар ч юм уу ийм өгнүүдийг сонсч ирсэн баг тийм манай хүн. 어떤 사람들은 우리가 그렇게 살아가는 모습을 과거 우리 한 100여 년 전부터 우리가 그렇게 살아왔는데 요즘은 이제 변질된 한국의 목회자들이 오히려 우리를 공격을 합니다. Тэгээ одоо ч гэсэн ингээд нэг эзний өдрийг сахих гээд эзний үгийн дагуу сахих гээд нэг хичээхэд яадаг гэхээр адилхан пасторууд мөртлөө ингээд буцаагаад яадаг гинэ дайрдаг гэх юм уу энэ чи бараг 100 жилийн өмнө л ийм байсан одоо цаг хугацаа өөр болцсон гэдэг ингэж ярьдаг. 자, 우리는 우상 숭배를 하지 않습니다. 그래 우상의 재물을 먹지 않아요. За тэгээ бидний итгэл бас нэг ийм зүйл байдаг те битлээ шүтэнд одоо өргөссөн юм идэхгүй тэгээ бас шүтэнд мөрөгдөггүй. 우리가 출애굽기 20장에 보면 십계명의 진리가 나오죠. За гэтэл 20 дугаар бүлгийг харах юм ба тэрэн дээр чинь яг 10 хууль яаж байгаа шүү дээ тийм ээ. 그래 1계명, 2계명에 보면 너는 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라. 이렇게 첫 번째 계명 말씀하지요. За тэгээд тэр 10 хуулийг харах юм бол хамгийн ихний хууль нь чи надаас өөр бурхантай байж болохгүй гэсэн байна. 그래서 하나님 외에 다른 신을 섬기지 않습니다. 우리는. Тэгээд тийм учраас бидний яадаг гэхээр бурхнаас өөр бурхадад үйлчлдэггүй. 자, 그런가 하면 뭐라 그럴까요? 이방 사람들이 그 제사하는 거에 대해서 성경에서는 분명히 말씀하고 있습니다. 고린도전서에. За тэгээд бас харах юм бол нэг Библиэлд ийм агуулга байгаа. Тэгээд харь үндэстэнгүүд гадны тэр өөр одоо үндэстэнгүүд өөрсдөө гэсэн бурхантай тэр бурхандаа бас дахиад өргөдөг гэсэн талаар байдаг. 고린도전서 10장 20절 한번 보면 거기 한번 보세요. За Коринто хүүс хожоо. 예, 고린도전서 Чонсой. 고린도전서 10장 20절에 За 1-р Коринт 10-ын 20-ыг харах юм бол энэ дээр ийм юм байгаа. 1-р Коринт 10-ын 20 дээр 거기 한번 읽어보세요. тэгээд ч тагтаг юмсыг тэд бурханд бус харин чөтгөрүүдэд тагтаг ачи. Та нарыг чөтгөрүүдийнхээс хуваалцагч болоосэй гэж би хүсэхгүй. 아멘. 이방인의 제사하는 것 귀신에게 하는 거라고 그랬습니다. 하나님께 하는 거라고 하지 않았죠. Энэ дээр юу ч гэхээр одоо тэр гадаад харь үндэсэнгүүд те дахиад өргөчөө тэр өргөчөө зүйл нь тэд нар өөрсдөө бодолтой бол бурхан гэж бодоод өргөд байгаа гэж яг үүний тэр чөтгөр төрөж байгаа гэж. 자, 몽골도 이 라마 불교의 영향을 통해서 여러분들이 장례를 치르거나 또 뭐 이렇게 명절 때 제사 드리는 모습이 있습니다. За тэгээ хэдүүлээ ингээд яадаг гэхлээр манай Монголд ч гэсэн бас одоо соёл гэдэг ч юм уу тий уламжлал гэдэг ч юм уу ямар нэгэн баяраар тий одоо дахил өргөдөг
за ядчил ингээл идээ засдаг ч юм уу те ийм зүйлсүүд байдаг те. 한국도 조상을 섬기는 조상 제사가 있고요. 또 이렇게 추석이라든지 설날에는 명절에 조상의 공덕을 생각하는 그런 제사들이 있어요. Мгм. За тэгээд Солонгос ч гэсэндээ ерөөдөө бас ижилхэн нь өнгөрсөн тэ өвөг дээдсүүдтэй зориулаад дахил өргөдөг. Тэгээд ялангуяа баяраар тэднэртийг дурсан санахтаа тэг бас идээ засдаг ч юм уу ийм зүйлсүүд бас байдаг. 그래서 그 제사하는 것을 통해서 조상을 신으로 섬기는 그런 풍습이 있습니다. Тэгээд тэрийг яадаг гэхээр одоо өргөж байгаа юм шиг боловч тэр нөгөө нэг юугаа өвөг дээдсийгээ бурхан шиг ингээд бодоод тэднэрт ингээд үйлчилж байгаа одоо ийм нэг талаа заян шиг л гэж ярьдаг. 어떻게 보면 이 세상에서 살아가는 모든 것에 조상님이 도와주셔가지고 우리가 형통케 해주십시오라는 어떤 그 의미가 거기 많이 담겨 있어요. Тэгээ тэд нар яадаг гэхээр өвөг дээдстэй залбирая, өвөг дээдсээ хүндлэе, тэднийг ингэдэг гэж хэлдэг. Гэтэл нөгөө талаар нь харах юм бол тэд нар залбирхдаа яаж залбирдаг нь гэхээр өөстө ажил үсгийн бүтээж өгөөрэй, тэ одоо хамт байж өгөөрэй гэдэг ч юм уу. Өөрөөр хэлбэл тэр өвөг дээдсээ бурхны оронд авч тавиад байгаа. Бурхантай зэрэгцүүлээд өөрийнх нь амьдарч байгаа хийж байгаа бүх зүйл дээр өвөг дээдс нь туслах юм шиг ингэж сандаж өргөдөг гэсэн. 그리고 저는 집안에서 저는 종손입니다. 쉽게 표현하면 우리 집안에서 가장 큰 조상의 어떤 그것을 대를 이어가는 그런 위치에 있는 사람이에요. 제가. 그런데 저는 그걸 다 끊어버렸습니다. 우상에 제사하는 거 끊어버렸어요. 그래서. За тэгээд одоо нөгөө нэг тэгэхээр чи нөгөө нэг ингэдэг ш одоо манайх болохоор чи гэр гэртээ ч юм уу ингээл өргөөд янз бүрийн монголчууд ингэдэг те. Солонгос болохоор айлын ууган нь эсвэл тийм одоо юу гэдэг те ах дүүстэй өвөг дээдстэй дахил өргөх ёстой хүн гэж байдаг. Тэгээд энэ пастор болохоор тухайн өөрийнхөө одоо тэр үр удам дотроо дахил өргөх ёстой хүн нэг нэ. Тэгээ энэ хүн одоо өргөх хамгийн том хүн хамгийн эрэгтэй хүн байгаа хгүй. Тэгэн гутаа тэрийгэ болиулсан гинэ би ингээд тус болёо гэдэг кэнселсэн юу өргөхөө болсон гэж. 자, 그로 인해 가지고 우리 형제들한테 또 친척들에게 많은 핍박을 한 30년 이상 받았어요. Тэгээ тэрнээс болоод зөвхөн нөгөө нэг одоо төрсөн ах トゥ гэхгүй хамаатан садангууд хүртэл яригдчих байгаа хгүй. Тэгээд хамаатан садангуудаас авч тэр ах トゥ сээсэж тэр 30-аас илүү жилийн турш ингээд дандаа ингээд хавчлаг авч байгаа гэж. 자, 그렇지만 баяр авахынд 저는 제가 이제 결정권이 있으니까 저는 제사를 드리지 않습니다. 그래도. За гэхдээ өөрт нь одоо юу гэдэг те би өргөхгүй юу гэдэг те одоо сонголт байгаа учраас гээд өргөдөггүй. 자, 우리 할아버지 할머니 또 그다음에 우리 그 할아버지의 아버지 어머니 또 할아버지의 할아버지 할머니 그렇게 해서 우리가 조상 제사를 보통 24명을 드려야 되는데 제가 드리지 않습니다. 24명이고 맞네요. 예, 우리 집안은 굉장히 큰 집안이다 보니까 저만한 사람이 우리 사촌들만 70명이나 돼요. Одоо ингэ тийм байна. Паст манай монголчууд ч зөвхөн аав ээжтэй тэрний өвөө эмээ гэдэг энэ хүртэл ингэ явчихсан шүү дээ. Тэгээ пастрын бодлого чинь одоо тэр дурсан санаач дахил өргөхтэй дээш нэг тоолох юм бол аав ээж ээж аав ээж ингэ бодсон гэд ярихлаар 24 хүн байдаг гинэ. Тэгэхээр тэр хүмүүс бүгдээрээ ингэ дахил өргөх хэвээр. Тэгээ хиндэн ч өргөдөггүй. 그래서 조상에게 제사하는 걸 끊는 것은 큰 도전이 필요한 겁니다. 잘못하면 옛날에는 맞아 죽을 수도 있습니다. Тэгээ солонгосын хувьд болохоор чинь тийм баяр болгоноор ийм дахил өргөж тахилын ширээ засдаг байхгүй тий. Тэр болохоор маш чухал тооцогддог. Тэг хэрвээ тэрийг ингээ эсэргүүцэх юм бол чи ястаа үндэстнээсээ удам угсааснаас одоо таслагдмаар байна уу гэд магадгүй бараг зарим тохиолдолд дээр ингээ алж исэн ч тохиолдол байдаг. 우리 작은아버지하고 다른 고모들 뭐 당숙들이 나한테 우리 집안이 너 때문에 망했다라고 나한테 얘기를 했어요. Тэгээд одоо тэр нөгөө аавынхын дүүнэр тэр юу гэсэн гэхлээрээ
бидний ингээд одоо муу явж байгаа нь чамаас болчоо гэж хэлдэг гинэ. 진짜 망했을까요? Чамаас болж чи дахил руугаас болсон гэдэг. Гэтэ үнэхээр тэгсэн гэж бодож байна уу? 지금은 우리 사촌들 가운데 예수 믿는 사람이 70%나 됩니다. Оо. Тэгээ одоо тэр нэг энэ пастрын гэр бүл маш их том гэр бүл байгаа байхгүй юу? Зөвхөн үеэлүүд гэхдээ чинь 70 орчим хүн байдаг гинэ. 오히려 Гэхдээ үнэхээр 아주 네. 집안이 굉장히 커져서 엄청나게 복을 받았더라고요. 그 전에 한번 결혼식에 한번 갔더니 바깥에 자동차들 막 고급 차들이 질비해요. 우리 다 사촌들 차례인데. яа. Тэгээ одоо нэг тэгээ үнэхээр тэр нөгөө нэг аавынх дүүгээ хэлснээр бидний муу явж байгаа чамаас болж одоо чамаас болж бид нар муу явж гин гэж хэлжсэн тий. Гэтэл үнэхээр тийм байг нэг бол үгүй эсэх гэж байгаа. Үгүй гэж байгаа байхгүй. Одоо ойролцоогоор ингээ хамаатнуудынх нь 70 орчим хувь нь Христ итгэлтэй болсон. Тэгээ зогсохгүй нэг 20-нд очисон чинь гадаа ингээл нэг одоо хамаатнуудынх нь машинууд ирээд зогсон штэ. Дандаа нэг дээд зэрэглэлийн машинууд ир зогсож байсан гинэ. 자, 우상을 버리니까 하나님이 복을 주셨어요. Амен. Тий, эцэргээрээ те чи үйлчлээгүй учраас манайх ингэсэн гэх биш. Үйлчлээгүй учраас бурхан нь өрөөсөн баг. 한 10년 전부터 이제 더 이상 나한테 얘기하지 않습니다. Тэгчээд одоо ингээд нэг тэр 30 гаруй жил ингээ хавчсан гэж байна те. Баяр болгоноор ингээд өгүүлдэг хавчдаг. Тэгж жагаад 10-ад жилийн өмнөөс болохоор юм хэлгээ байсан гинэ пасторлоо. 이 청교도 신앙이라고 하는 것은 이렇게 성경에 있는 말씀을 그대로 순종하는 신앙이 청교도 신앙이에요. За тэгэхээр одоо тэгэхээр ийм эзний үгийг тэр чигээр нь дагаад үйлдэх ийм итгэл гэж байдаг. 그래서 하나님 외에 다른 우상을 섬기지 않고 또 어떤 우상의 형상들을 섬기지 않습니다. 만들지도 않고. Тэгэхээр одоо нэг эзний үнэхээр яг нэг эзний үгийг тууштай дагах буюу зөвхөн үгийг дуулууртай дагах юм итгэл явж байх. Тэгээ тэрэн дээр харах юм бол эзэн гэсэн шүү дээ тийм ээ. Чи надаас өөр бурхтай байж болохгүй бас бити бүтээгээрэй гэж хэлсэн тийм. 여러분들은 어떤가요? За хэдүүлээ бас одоо өөрсдөө дээр бас бодож үзцгээе. 제가 보니까 그 여러분들은 아직도 좀 어떤 문화적인 면에서 그러한 것들을 하고 있는 것을 내가 좀 보았습니다. Тэгээ бидний хувьд болохоор одоо нөгөө соёл гэдэг утгаараа ч юм уу одоо ч гэсэндээ бас нэг тийм зүйлсүүдийг хийж байгаа ингээ харагдсан. 한국에서는 일반 사람들이 타협하는 사람들은 제사상을 차려놓고 절만 안 하는 사람들이 있는데 저는 제사상도 차려놓지 않습니다. Тэгээд солонгос болохоор хүмүүс зарим нь ядаг гэхээр зөвхөн ширээг нь засч өгчөөд өөрөө мөрөхгүй ч юм ингэсэн тохиол ингэдэг бас байдаг. 자, 그런가 하면 이 주일 문제도 마찬가지입니다. 주일날 성경에 있는 거 느헤미야 13장에 있는 말씀처럼 또 출애굽기 20장에 보면 안식일을 기억해서 거룩히 지키라고 그러는데 그 안식일이 오늘날은 주일날이에요. 그날에 아무 일도 하지 말라고 그랬습니다. 그러니까 세상 일 하지 말라는 건데 어떤 뭐 돈을 버는 일이라든지 또 향락이라든지 어떤 그에 관계된 일들을 하지 말라고 분명히 말씀을 했어요. 그래서 우리는 주일날 사고 팔지 않습니다. За тэгээд жишээлбэл дараад нь бас тийм зүйл байдаг. Нэхэмээ 13 дугаар бүлэг дээр байгаа эсвэл бас гитлэл номны 20 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн байдаг. Ямар агуулга байна гэхээр одоо эзний өдрийг ариун өдөр гэж нэрлсэн тий. Амралтын өдөр, ариун өдрийг эзний өдрийг ингээ сахаарай гэсэн байж байгаа. Тэгээ одоогийнхоор бол эзний өдөр гэдэг бол тий бүтэн сая өдрийг хэлж байгаа. Тэгэхээр тэр өдөр цахиж би тэр өдөр юу ч битгий хийгээд бүгд амраарай гэсэн буюу эмнэлгийн зүйлсүүдийг битгий хийгээрэй гэсэн утга ингээ орж ирсэн байж. Тэгээ энэний дагуу ингээ юм хийхгүй байх гэдэг хичээдэг. 그러니까 여러분들이 혹시라도 주일날 이렇게 사고 파는 분들은 앞으로는 그렇지 않도록 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ энийг бас бодох хэрэгтэй. Өөрсдөө бодоод таад маань хэрэгжүүлэх гэдэг хичээгээрэй. 그리고 그것뿐만 아니라 또 주일날 어찌 보면 오락을 행치 않는 거 이거 참 중요합니다. 오락은 뭐냐면 이사야 54장에 보면 그날 뭐 여행을 간다든지 또
어찌 보면 가족끼리 어떤 모임을 갖는다든지 하는 그것들이 다 오락에 속한 겁니다. 그러니까 세상적인 면에서 가서 음식을 먹어가면서 때로는 어떤 관광지에 가서 놀러 다니는 것 자체가 오락이에요. 그래서 그날은 가지 않는 것이 좋습니다. За тэгэнгүүт та бас тэрэн дээр юу орж иж байгаа гэхээр одоо сая 24 дэх бүлгийг харах юм бол завхрал гэж орж иж байгаа байхгүй. Тэрэн дээр бас юу яриад тав гэсэн чинь эзний өдөр бид нар ингээд одоо амарсан юм чинь ингээд салхинд гараад ингэдэг штеп. Тэ ах дүүстэйгээ уулзаад ч юм ингэдэг. Тэ тэр ч гэсэндээ бас ингээд ер нь бол одоо адилхан тэ эзний өргөөнд гүнзгэл өргөчөө дахиад хийж байгаа өөр зүйлд орно. 그리고 저는 주일날은 TV를 틀지 않습니다. TV를 틀지 않고 또 뭐 신문 같은 것 그런 것도 보지 않아요. Тэгээ одоо жишээлх юм бол пастор болохоор эзний өдөр ТV зурагт үздэггүй эсвэл ингээд сонин мань ч юм уу тийм зүйл үздэггүй. 그리고 주일날 어떤 세상 일 누가 도와달라고 하면 주일날은 절대 일하지 않습니다. Тэгээд эзний өдөр яадаг гэхээр хин нэгэн туслаадаг гэж гэх юм бол хийдэггүй. 자, 그렇기 때문에 우리가 주의를 지키는 이런 부분들도 청교도 신앙이에요. 실제로 그대로 순종해 나아가는. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол эдгээр зүйлсүүдийг бид нэр яг тэр чигээр нь дуулууртай дагна гэдэг нь одоо яг тэр яны эзний үгийг дуулууртай дагах одоо итгэл гэж явж байгаа. 자, 어제도 제가 어떤 분에게 디모데전서에 있는 말씀을 전하면서 일하는 소의 입에 망을 씌우지 마라. 그런 말씀을 한번 보낸 적이 있습니다. 입에 자, 어떤 분에게 디모데전서에 있는 말씀인데 일하는 소의 입에 망을 씌우지 마라고 사도 바울이 교역자가 마땅히 수고하는 것에 대해서 그 싹쓸 받는 것이 마땅하다는 것을 이야기한 것이 있습니다. тэг өчтөр нэг хүн бас тэгсэн гэнэ нөгөө одоо юуны буруу урсгалын зүйлийг хэлэх нь юу яах биш бүр одоо тэрийг үйлдэх юм уу харах бүхэл амандаач бүү ингээд одоо хэлээрээ гэсэн юм агуулгыг нэг хүн өчтөр сануулга өгсөн. 자, 그것은 제가 청교도 신앙을 가지고 있기 때문에 그래요. 난 성경에 디모데전서 5장 18절에 그렇게 써 있기 때문에 그 말씀대로 순종하는 겁니다. Тэгээ тэр ялангуяа Тимот номд Тимодо 그래서 디모데전서 5장 18절에 그게 써 있죠. нэгдүгээр Тимот 5:18 дээр байсан тийм үг байгаа аахгүй. Тэгэхээр хүмүүс намайг сүртэй гэж боддог. Гэтэ би яг Библиэлд юу гэж байгаа вэ? Тэ яг тэрний дагуу үйлдэх гэдэг ингээ хичээж байгаа учраас тэр хүн тэгж хэлсэн. 그러니까 내 형편에 맞추어서 이렇게 반드시 나는 여기 한국에서도 그렇게 하고요. 어느 곳에서든지 간에 나는 그렇게 합니다. 항상 정당하게 다 주었으면 좋겠지만 때로는 그렇지 못하더라도 그 싹쓸 주는 거예요. За тэгээ энэ дээр бас юу юм гэхээр нөгөө тариас хороож байгаа өвхрийг аманд хошууч бүү хий гэсэн бол тэгэхээр эзэн бурхан ямар ч зүйл төр итгэмжийг ингээд шаарддаг. Бас зөв зүйлийг амлсан бол амлсныхаа дагуу шангийнхаа дагуу хийх ёстой гэж шаарддаг. Хийж өгөх ёстой гэж шаарддаг. Тэгээд эндээс болоод өчтөр нэг хүнд бас ингээд сануулга өгсөн. 그건 성경 말씀에 기록되어 있기 때문에 나는 그대로 순종하려고 하는 겁니다. Энэ болохоор Библийн дагуу бичигдсэн учраас ингэж шаагж байна. 자, 근데 목사님 질문 하나 있는데요. 네네네. 죄송하지만. 근데 그 안식일날 주일날 아무것도 하지 말라고 해서 했는데 예수님께서 그 당시에 그 사람들을 책망한 적이 또 있잖아요. 그래가지고 그 주일날 눈먼 사람들 사람의 눈을 해주고 그 실로암에 거기서 또 하고. 네. 그런 거하고 좀 오해하면 안 되는 게 우리가 도와달라고 한 사람 도와주지 말라는 것은 그거하고는 다른 문제죠. 그건 이제 조금 다르게 생각했는데 내가 이 안식일에 대해서 설명하려고 그러면 한 5시간은 말씀을 전해야 돼요. 지금 내가 간략하게 우리 신학교에 대해서만 내가 이야기한 것이지 주일날 할 수 있는 것들이 있습니다. 주일날 할 수 있는 것들 또 하지 말아야 될 것들이 있고요. 그래서 할 수 있는 것들은 주일날 생명에 관계된 것, 복음에 관계된 것, 우리가 전도도 할 수 있고 또 신방도 할 수 있고
또 가난한 자를 도울 수도 있습니다. 주일날은. 그러니까요. 그런 것들을 요즘 도울 수 있는데, 부모님한테 가서 인사드리는 것도 한편으로 그것도 그건 이게 주일날 상관이 없어요. 하지만, 아니 상관없는 건 아니에요, 목사님. 거기 가서 우리 복음도 전달 때도 가는 거고 네. 그것도 아닌 거. 그러니까 내가 부모님한테 상관없다는 인사드리고 말은, 이렇게 네. 자, 보세요. 자, 이해를 잘 못하셨네. 상관없다는 말은 뭐냐면, 주일날은 부모님한테 찾아갈 수도 있고, 그분들에게 가서 복음을 전할 수도 있고, 또 그렇게 할 수 있습니다. 네. 그렇게 할 수 있다는 말을 상관없다고 표현한 거예요. 그렇게 하고요. 그 다음에, 그러나 주일날 하지 말아야 될 것은 세상 일입니다. 쉽게 얘기해서 내 생업을 위해서 일한다든지, 어떤 세상의 사업을 구상하는 일을 위해서 만난다든지 하는 그러한 일을 하면 안 되는 거예요. 그 다음에 성경에 있는 것처럼 그날을 하나님의 날로, 거룩한 하나님의 날로 지켜야 되는데 오락을 행한다든지 하는 것은 그것은 성경 말씀에 맞지 않는 거예요. 그러니까 네. 하나님을 위해서 믿음으로 행하는 일들은 주일날 할 수 있어요. 그러나 그러니까요. 믿음으로 행하지 않는 일들은 하면 안 됩니다. 우리 그 시외 가서 예배도 드리잖아요. 근데 방금 목사님께서 여기저기 이렇게 놀러 가거나 그러면 또 안 된다고 하니까 아마 사람들이 네. 그것도 안 되는 건지 이게 헷갈릴 수 있을 것 같아서. 아니, 근데 이제 주일에 대해서 뭐라 그럴까요? 이제 물론 이제 우리는 어려서부터 이런 신학을 통해서 만들어지고 자라나서 이제 우리는 몸에 이제 딱 배어 있으니까 괜찮은데 한국에 있는 수없이 많은 목회자들이 주일을 몰라요. 과거에 우리 외정 시대 때 6.25 전까지는 한 70년대 전까지는 우리 신앙의 선배들이 다 주일을 지켰습니다. 한국 교회는 대부분이. 음, 그런데 지금 대부분 목회자들이 우리 교단에 속해 있는 목회자들 외에는 주의를 지키지 않습니다. 그걸 알아야 돼요. 지켜요, 목사님. 지키는 데도 있어요. 이제 특별히 고신직 계통의 목사님들, 어, 음, 그 목사님들 외에는 주의를 지키는 사람이 없어요. 내가 그거 알고 있습니다. 왜냐하면 음, 심지어 제 사위가 이제 합동층 목회자인데도 주일에 대해서 잘 몰라요. 음, 내가 그 정도 되는 거, 나도 이제 한국에서 많은 목회자들을 아는데, 수없이 많은 음, 목회자들을 아는데, 오히려 주일을 파괴합니다, 요즘은. 주일날 음, 자꾸 세속화시키려고 아주 애를 쓰는 모습을 많이 봤어요. 또 주일날 나를 음, 만나자고 해서 커피 마시자고 얘기하라고 내가 안 간다고 그랬죠. 이렇게 하는 경우도 많고, 또 식사를 자기가 사겠다 했는데, 주일날 무슨 가서 식당에 가서 밥을 사 먹느냐? 내가 거절한 적도 있지요. 그분들이 다 목회자들이에요. 그러니까 지금 심각하게 우리 장로교 고신측 계통에 있는 목회자들은 주의를 지키는 분들이 있습니다. 또 합동 측에도 옛날 오래된 목회자들, 그런 분들은 어, 간혹가다 있는데 대부분이 한국교회, 감리교나 오순절 계통의 순복음이라든지 침례교 계통 이런 데는 주의를 지키지 않습니다. 성결교. 그들의 그 선배들부터가 과거부터 그랬어요. 그렇기 때문에 이거 한국교회의 어떤 역사적인 어떤 사실들이 있어서 지금 한국교회는 대부분이 주의를 지키지 않는, 주일날 오히려 예수님이 오셔서 성문법을 갖다가 파괴했다라고 이야기하면서 주일 안 지켜도 된다, 예수만 믿으면 된다, 그렇게 주장하는 사람들이 아주 많습니다 지금. 그렇기 음, 때문에 우리가 가지고 있는 신학에 대해서 제가 이제 우리 학생들에게 지금 설명을 하는 겁니다 지금. 음. 그렇게 Одоо 이해하고. тэгэхээр би цаад нэг нэ эсвэл пастроос ингэж асуусан байхгүй. Одоо жишээлх юм бол ингээд нэг эзний өдрийн талаар ярьж штэ. Эзний өдөр энэнийг хийхгүй тэрийг хийхгүй одоо жишээлбэл эцэг эхрээгүй очихгүй ч юм уу те. Одоо сая нэг агарслах нь гарахгүй гэдэг ч юм ингэж ингээд ярьсан шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр болгон дээр нь би ямар асуудал тавьсан гэхлээрэ гэтээ нүг Иесус болохоор тэгвэл одоо эзний өдөр тухайн тухайн үедээ яжсэн гэхлээрэ хүмүүсээ зэмлээд тий одоо тэр нүг юун дээр а, хүнийг эдгэжсэн тохиолдлууд байгаа шүү дээ. Тэгээд амралтын өдөр хуулийн сагсан дээр үү одоо инэрлэг үйлдсэн дээр үгээ асууж ирсэн ийм тохиолдол бас байсан. Тэгээ энийг ингээд асуусан байхгүй. Тэгээ тэгсэн чинь пастор болохоор ийм юм байна. Ямар үйлдэл хийх гэхээс илүүгээр ямар сэтгэл зүйтэй хийх вэ гэдэг нь чухал. Тэгээ би гэдэг чи яагаад ээж аваагаа очлохгүй гэж байгаа юм бэ?
гэдгсэн чинь дээж орго очиж болноо. Гол нь очихдоо те сайхан амарчи, ангичи, тэгчи те ингэж очих биш. Очихдоо бид нар те эзний хайраар сайн мэдээг түгээх гээд очих нэг өөр те хайраар чи үйлчилж сайн мэдээнээс суурьтай очих өөр. Сайн мэдээнээс суурьгүй өстой үл тоосон байдлаар очих өөр гэж байхгүй юу? Тэгэхээр юу хийх вэ гэдэг дээрээ бид нэр эзний тэр ялангуяа эзний өдөр гэдэг маш их дотроо хатуу бодоод те энэ өдөр би бол тэгээ эзний ажлыг хийх нь зохистой. Учраас гэдэг үүднээсээ бид нэр ингээд одоо хийх ёстой гэж. Тэгээ би тэгсэн бас нэг бүтэнсэ өдөр чинь бид нар агаар салтанд гардаг штэ. Агаар салтанд гаранга тэнцээ очиж цуглаан дээр хийдэг штэ. Тэ? Зарим нэг кемпүүд ингээ хийгддэг гэдгсэн чинь тэр ч гэсэн бас тийм л гэж лээ л да. Ийм юм байна. Гол нь бид нар одоо пастор болохоор ингээд нэг эзний өдрийн талаар яриг бараг 5 цаг ярина гэж байгаа байхгүй юу. Тэгтээ яг одоо энэ чинь хэдүүлэг бол анхаарах хэрэгтэй зүйл нь юу гэхээр эзний өдөр хичнээн чухал вэ гэдэг ойлгуулах гал хичээгээд байгаа гэсэн. Ямар чухал вэ? Яг тэгэхээр одоо зарим солонгостойгоо зарим пасторууд болон гэхээр яадаг гэсэн чинь ингэж ярьдаг гэнэ. Эзэн хуулийг ялсан, үхлийг ялсан учраас одоо эзэнд итгэхэд л болно амралтын өдөр мөдрийг нэг сахихгүйсэн ч болно. Хүн уучлаарай би ингэчлээ тэгчлээ гингүүд зүгээр за тэг гэд ингэдэг хүмүүс ч гэсэн байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр иймэрхүү хүмүүсүүд рүү уусч болохгүй. Эзний өдөр бол үнэхээр чухал гэдгийг ингээ хатуу сахих хэрэгтэй шүү гэсэн ийм мессеж өгөх гээд хичээгээд байгаа шүү гэж байна шүү. Нахан тэрэн дээр бас мэдгүй над шиг одоо тэгж нүг гэд ингэж хүлээж авсан хүн байх юм бол 예전에 제가 2001년도인가 2000년도인가 미국에 가서 공부한 적이 있었습니다. 인디애나주에 있는 미국의 오클랜드 유니버시티라고 하는 그 대학입니다. 그 당시 한 135년 된 그런 대학이에요. 미국의 남침내교 계통의 저 남부 쪽에 있는 아주 유명한 대학교입니다. 오클랜드 유니버시티라고. 그 대학에서 제가 종교학과를 공부했어요. 예. 2000 оны үед манай пастор ч Америкт суралцж ирсэн юм байна шүү дээ. Америкийн Индиана мужид суралцж ирсэн юм байна. Тэр нь болохоор 죄송해요. 대학교가 이름이 오클랜드 유니버시티. 오클랜드. 오클랜드 гэдэг ийм сургууль гэсэн. Сургуулийн нэр нь баггүй. Тэр болохоор бүр 135 жил болсон ийм сургууль гэсэн. 자, 거기에서 종교학과를 공부했는데 그때 우리 교수 중에 한 분이 라이사라는 교수가 있습니다. 독일 교수예요. Тэгээ тэнд болохоор бас нэг христийн талаас суралцсан байгаа байхгүй. Гэсэн чинь нэг одоо герман багш байсан. 자, 제가 그분을 통해서 미국 사람들이 왜 한국에 있는 목회자들을 이렇게 낮춰서 보는지 내가 그걸 알게 됐어요. Тэр пастор одоо багшийн хандлага тэр багшаар дамжуулаад юг ойлгосон гэсэн чинь ер нь Европын буюу ялангуяа Америкт байдаг пасторууд одоо солонгосын пасторуудыг ингээд доошор ингээд хардаг гинэ одоо жоохон дарж хардаг гинэ л дээ. тэрний шалтгааныг нь ойлгосон гэж. 자, 한국에 있는 한국에 있는 목사들이 한국에서 막 부흥회도 하고 막 열광적으로 이렇게 교회가 성장을 하고 또 대형 교회도 많아지고 또 세계 많은 곳에 선교하니까 한국 목사들이 내가 대단한 사람인 줄 알고 착각을 하는 경우가 있습니다. Хүмүүс ер нь яадаг гэхээр солонгосын чуулган гэж бодох юм бол сэргэлт сайтай, тий өсөлттэй эсвэл ийш тийш ингээд сайн мэдээгээр тараалтанд явдаг буюу солонгосын чуулгануудыг үнэхээр мундаг гэж хардаг хүмүүс их байдаг. 그 라이사 교수가 이야기를 하는데 그 라이사 교수는 아주 경건하게 살아요. 그분은. харин тэр одоо тэр эмэгтэй 여자분 얘기는 내고 좀 선생님. 아니요, 남자입니다. 남자. 이름을 보고 여자인 줄 알았어. тэр профессор болохоор эрэгтэй хүн юм байл л та. Тэр хүн яадаг гэхээр 자, 시골에서 목회하는 목사님이에요. 미국 목사님입니다. тэр хүн одоо герман хүн боловч Америкийн нэг хөдөө газар хончилдог. 교인은 한 30명 정도 됩니다. Тэгээд чуулганых нь хүмүүсийн тоог хүнд оролцоод 30 орчим хүнтэй. 네, 그분은 이제 자기 증조 할아버지까지 목사님이에요. 자기도 목사, 아버지도 할아버지도 그 위에 할아버지도 목사님이었어요. Тэр хүний
Одоо ийм юм байна. Аав нь пастор, өвөө нь пастор, өвөөх нь өвөө хүртэл пастор гэсэн юм. 근데 그분이 저한테 얘기하는데, 저희는 토요일 날 오후부터 주일을 준비합니다. 아무것도 하지 않습니다. 그렇게 얘기를 해요. Мгм. Тэгээ тэр хүн ингэж хэлжсэн гинэ. Бид нэр эзнийхээ өдөрт бэлтгэхийн тулд эзнийхээ өдрийг урд өдрөөс нь буюу хагасаа өдрийнхөө үдээс хойшоос ахвалаад бэлдэж эхэлдэг гэж. 야, 손님이 와서 손님하고 차를 마신다든지 하는 것은 하지만, 그러나 그 외에 다른 것은 하지 않습니다. Мгм. Магадгүй яг нэг тэдний энэ үзэл баримтлалыг, үзэл бодлыг мэдэхгүй хүн хүчрээд ирэх юм бол тэр хүнтэйгээ цайна ууж болох, цай ууж болох ч гэсэндээ өөр зүйл хийдэггүй гэж. 자, 그러면서 이야기를 하는데, 옛날에 자기 할아버지가 자기 집에 노예들, 하인들이 많이 있었대요. Тэр өвөө нь тэр түвэн тэгж ирчихсэн гинэ. Тэр үед тэдний өвөөгийнх нь гэрт одоо юунууд боолууд байсан гинэ. 밀 수확 때가 돼가지고 밀을 많이 심었는데, 밀을 다 잘라놨는데, 주일날 비가 엄청나게 많이 왔답니다. Тэгсэн чинь тэднийх нэг одоо яг ингээ он цагаар болох юм бол тэр чинь угаасаа л яг боолчлын үеүдээ амьдарч байсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр маш их нөгөө буудай тариалаад, улаан буудай тариалаад тэгсэн чинь 그래서 эзний өдөр үнэхээр их бороо орсон. 자, Нурааж 흑인 노예들이 그 밀을 가서 이제 비를 맞지 않게 하려고 가서 밀을 갖다가 이제 치우러 갔는데, 할아버지가 다들 돌아오라고 얘기했다는 거예요. 주일날은 일하지 말아라. Тэр юу гэсэглээрээ ингээд нэг тухайн үед боолууд ч нэг хар арстан хүмүүс байсан шүү дээ тий. Тэгээ тэр бороо эзний өдөр маш их бороо ороод нөгөө улаан буудай маань бүр норчсон бол тэр чинь хураагдахад хайран болчихно шүү дээ. Ялзраатай дараад нь. Тэгэхээр тэгээд нөгөө зарцанаар нь тэрийг бүтээх гээд одоо манай харалтыг бүтээх гээд гарч байгаа хгүй. Норохгүй гэчээ. Тэгсэн чинь нөгөө өвөөний ясаг гэхлээрээ та нар эзний өдөр юу хийж байгаа юм бэ? Буцаж ирээ, бити юм хий. Зүгээр орхоо гэж хэлээд дуудсан. 그래 집에 돌아가서 가족끼리 있고 가족끼리 기도하면서 오늘 하루를 지내라. 그리고 비가 오는 것은 비가 많이 왔지만 하나님이 지켜줄 것이다. 주일날은 일하지 말라고 얘기를 했다. Тэгээд тэд нэр гэртээ ирэнгуутаа хамтдаа тэг эзний өмнө байж хагаад юу гэсэглэрэ зүгээр орхоо эзэн бурхан хүсэл байвал тэр өөрөө хамгаалж өгнө. Бид нар хэдүүлээ эзний өдрөөр нь захиа гэдэг ингээ хэлчихсэн. 그러면서 우리가 식사하는 데서 그 라이사 교수가 뭐라고 얘기하냐면, 저는 주일날 우리 마당에 잔디도 깎지 않습니다. 그렇게 얘기하더라고요. Тэгээд тэр хүн юу гэсэлэр би эзний өдөр тэр лайса өөрөөс тэрийг ингээ хоол идчих жах зурал зүрний тийм сонирн болгож ирсэн юм байна л та. Тэгээд тэр бас юу гэсэлэр би ч бас эзний өдөр ингээ те ямар нэгэн байдлаараа хогийн урмал урсан байсан ч гэсэндээ манай хашаанд миний өдөнд хогийн урмал харагдсан тэрийг ардаггүй гэсэн. 내가 그 말씀을 딱 듣자마자 바로 얼어버렸습니다. Тэгээд тэрийг ингээ сонсчоод одоо пастор бүр ингээ хөдөлж чадахгүй сонир болцсон. 한국 목사들이 자기가 신앙이 좋다고 얘기하지만, 우리는 이미 이렇게 주의를 잘 지키고 있지만 대부분의 한국 목회자 95% 이상이 지키지 않습니다. 그런 모습을 그 미국 사람은 알고 있는 거예요. 그래서 니네들이 아무리 대단하고 부흥사고 뭐 교회를 크게 세웠다고 해도 아주 기본적인 신앙의 자세가 되어 있지 않으면서 이렇게 자랑하고 다니는구나라고 이렇게 생각하는 느낌을 제가 받았어요. Тэгээ яагаад ингээд сонирн болоод ингээд сонирн болцсон гэхлээрээ бид нар чинь яадаг гэлээ гэж бодсон. Тэгсэн чинь бодсон чинь хүмүүс болохоор солонгос чуулганыг үнэхээр мундаг тий маш их ингээд сэргэлттэй байдаг, өсөлттэй тэгээ сайн мэд хараадаг гэдэг боловч яг үнэндээ харах юм бол 95%-аас баг их дээш нь их хувь эзний өдрийг буюу энэ үед эзний өдрийн талаарх энэ үндсэн энгийн энэ ойлголтоо ч гэсэн мэдтүүн байж дээ гэж бодсон, ойлгосон. 그래서 한국 목사님들은 그 주의를 철두철미하게 지키는데, 그 과거에는, 지금은 그렇지 않지만 그래도 우리 교단에 속해 있는 목회자들은 지금도 주의를 철두철미하게 지킵니다. 그래서. Тэгээ одоо тийм учраас яадаг гэхээр тэгээд юуны одоо болохоор юуны одоо харин аль болохоор ингээд эзний өдрийг сахих гэдэг хичээж байгаа. 자, 이것이 어떻게 보면
개혁주의 신앙이면서 청교도 신학을 갖고 있는 신학의 모습이라는 것을 알아야 됩니다. Тэгээ бид нэр одоо эндээс яах вэ? Эзний үгийг туйлын байдлаар дагдаг итгэл гэж ямар итгэл байдаг вэ? Тэ? Энэ талаар бас ингээд бодохдоо та нараас энийг бас ойлгож аваарай. 또 청교도 신학에는 매일 열심히 여세 동안 힘써 일하는 것을 아주 중요하게 생각합니다. 일하는 것. 여세 동안 힘써 내 일을 행할 것이나 성경 말씀에 있는 것처럼 맡겨진 일에 대해서 최선을 다해서 일을 하는 것이 청교도 신학의 굉장히 중요한 메시지 중에 하나였어요. За тэгээ тэрэн дээр бас юу ордог гэхлээр нөгөө нэг ийм байна. Пуритан итгэл гэж ярьт энэ нэг болохоор чонгё төгөлөр. За тэгэнгүүт энэ юун дээр одоо тэр нэг үгийг те яг ингээд бүрэн сахдаг энэ хүмүүсээс юу үздэг гэхлээр надад өгөгдсөн зүйлс болгон дээр би үнэнч байх хэрэгтэй гэсэн ийм сэтгэл үнэхээр өвчтэй байдаг. Тэр утгаараа эзний үгэнд ч үнэнч хагаад зогсохгүй одоо өнөөдөр надад даатгагдсан үүрэг гэж те үүрэг ажил тэрийг ч гэсэндээ тултал нь хийх гэж хичээдэг. 그래서 저도 매일 움직입니다. 계속해서. Тэгээ энэ хүмүүс яадаг гэхээр ингээд нэг үргэлжил те одоо үйлдэл үргэлжил үйлс гэдгээр ингээ анхаарч байгаа юм. 뭔가 하나님의 일을 찾아서 끊임없이 움직이는 거. 이거 참 중요한 거예요. 그래서. Тэгээ бас ялангуяа тэр дотроо илүү ихтэйгээр яг тэр хонд өгөгдөж байгаа эзний үүрэг үйлс гэж юу байна? Өнөөдөр надад эзэн юу өглөө? Би юу хийх ёстой вэ гэдэг дэр ингээд илүү хайгаад дагах гэдэг хичээдэг хүмүүс үү те. 또 한국의 초기 청교도 신학을 가지고 온 미국 북장로교 선교사들은 아주 경건했습니다. 경건하게 살았어요. За тэгээ гэхгүй одоо солонгост байгаа хүмүүс гэхгүй одоо энэ нөгөө нэг ийм пуритан үзэлтэй буюу тэгээ эзний өмнө туулгууртай 100% ингээ байх гэж хичээдэг энэ хүмүүс болохоор Америкт ч гэсэн олон байгаа. Тэгээ тэднээс ч гэсэндээ бас ингээд илүү тий хичээнгүлэн амьдэрсэн хүмүүс байдаг. 술이라든지 담배를 하지 않습니다. За тэгээ тий юу гэх арх болон тамхинаас ч гэсэн хол байдаг. 또 이혼하지 않습니다. За тэгээ бас тэр хүмүүс яадаг гэхээр үг бол үг учраас тэг ихчнэн асуудалтай байсан ч гэсэндээ гэрлэлт бол гэрлэлт гэж үздэг. 아주 가장 기본적인 건데 일하는 것을 우리가 실천에 옮기는 거예요. 삶에서. Тэгэхээр хүмүүсүүд яадаг гэхээр нөө нэг ингээд үндсэн үг л бол үг. Анхнаасаа эзний өмнө амласан бол амласан гэдэг зүйл дээр маш ингээд одоо юу яадаг чухал тооцдог. 우리 신학교가 그래서 우리 교수들도 그렇지만 우리 신학교는 이렇게 청교도 신학을 갖고 있는 그런 신학교예요. 그래서. Тэгэхээр одоо энэ манай философи болохоор чи яг эндийг илүү ингээд чухалчилдаг гэсэн ийм пуритан үзлийг илүү чухалчилдаг. Тэгээ буюу эзний үг л бол үг гэдэг дээр их анхаардаг ийм одоо сургууль байгаа. 그렇기 때문에 일반적인 어떤 신학교하고는 조금 다른 모습이 있고요. 한국에서는 우리 신학교가 옛날부터 유명합니다. 우리 계약신학대학원대학교, 계약신학교가 유명해요, 옛날부터. 그래서 За тийм учраас одоо юу гэх зарим тохиолдолд гэдэг штэ чи библийн сургуульд сурдаг юм уу би ч гэсэн сурдаг штэ гэдэг хүмүүс тэгж өөрөөр сургуульд сурдаг хүмүүс ярьдаг штэ тэгээ ингээ харахаар мэдхгүй биднээс сурсан шал өөр юм хийгээд ч юм ингээ яваад тохиолдол байдаг. Тэгэх юм бол тэрнээс угаасаа ялгардаг гэнэ. Ялангуяа үг л бол үг те эзний өмнө амлсан бол амлсан тушаал бол тушаал гэдэг шиг манай сургууль энийг ингээ илүү чухалчилдаг болохоор ер нь бол солонгостой эднийхэн тэ арай өөр эднийхэн гэдэг алтартай гинэ ер нь бол. 자, 우리 신학교는 이런 신앙의 기초를 여러분들이 가지고 있다고 하면 때로는 거짓된 사람들, 잘못된 진리에 속한 사람들을 능히 분별할 수 있어요. Тэгэхээр бид нэр одоо яг энэ үгийн дагуу тэ итгэмжтэйгээр анхааралтай ингээм амьдрах юм бол түрүүний хэлсэнчлэн бидний дотор эзний тэр одоо зөв бат суур тэ үнний үгийн суурь нь байгаа тохиолдолд би энэ хүн зөв ярьж гэнэ үү буруу ярьж гэнэ үү тэ одоо ингээд үнэн худлыг ингээд орхноо ялгаж чаддаг болдог. 그러나 조심해야 될 부분이 하나 있습니다. Гэхдээ бид нар энэ дээр нэг анхаарах хэрэгтэй зүйл байгаа. 자, 우리가 깨닫고 있는 이 진리를 가지고 상대편을 비방하고 조롱하는 목적으로 썼다가는 또 다른 마귀 역사에 휩쓸린다는 걸 명심해야 됩니다.
Гэтэ бид нар бас ингээ анхаарах хэрэгтэй зүйл нь болохоор бид нар одоо та сурсан байна гэвэл энэ бол танд өгж байгаа ерөөл гэтэл түрүүлээ бид нар одоо ингээд зөвийг мэдж байгаа ойлгож байна гэж үзэж байгаа хүмүүс маань бусад хүмүүсийг арай мдэггүй байгаа ч юм уу арай өөр явж байгаа тийм хүмүүсийг харахтаа тий эднийхэн ийм байна тэднийх нь тийм байна гэдэг ч юм уу гоочлоод өөлөөд ингээд явж байгаад өөрөө ч мэдэхгүй нөгөө зогсож гэж өөрөө бодож байгаад гэдэггүй унтсан байх вэ гэдэг дээр бид нар анхаарах хэрэгтэй. 자, 그들에게 다른 진리가 무엇인가를 가르쳐주고 인도해야 하는 것이지 그 사람들을 판단하거나 비방하거나 조롱해서는 안 됩니다. Тэгээ бид нэр магадгүй та төрөлөд үннийг мэдсэн гэвэл те мдэггүй байгаа харагдаж байгаа хүмүүстэй зааж өгөх болно. Тэрнээс биш бусдыг бид нэр гоочлоод ч юм уу шүүгээд те эсвэл ингэж байж болохгүй. 자, 그래서 이런 모습으로 때로는 우리가 거짓된 사람들을 분별할 수 있다는 것을 제가 설명하기 위해서 이렇게 얘기한 거예요. За тэгээ энэ дээр сая нөгөө юу одоо яг Библийн үндсэн хэдлэл үзэж байгаа өнөөдөр агуулгууд дээрээс хэдүүлээ юуг сурах гэж байгаад юуг ойлгуулах гэж байгаад эдгээрийг ингээ ярьсан гэхлээрээ хүний дотор үнний үг зөв байгаа тохиолдолд хүн яадаг гэхлээрээ зөв бурууг ялгаж салгаж чаддгиймаа гэдгийг ойлгуулахын төлөө ингээд ийм жишээнүүд ингээ авсан байна. 자, 여기 22절 말씀에 거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도다. 이렇게 말씀합니다. За тэг нэгдүгээр явахад руу буцаад орох гэж байна. Нэгдүгээр явах нь 2:22 дээр үзэх юм бол ингэсэн байна. Одоо хэн худалч юм бэ гэсэн чинь Есүс бол Христ гэдгийг үгүйсгдэг хүнээс өөр хэн худалч байх юм бэ гэж. Энэ бол антихрист бөгөөд тэг бурхныг ч фүүгч гэсэн үгүйсгдэг хүн бол Христийг эсэргүүцэгчтэй гэж хэлсэн. 자, 적그리스도가 누구인지를 여기 분명히 우리가 이 말씀을 통해서 확신할 수가 있어요. За энэ агуулгаас хэдүүлээ юуг мэдэх вэхээр Христийг эсэргүүцэгч гэж ямар хүнийг хэлдэг вэ? Христийг эсэргүүцэгч гэж хэнийг хэлдэг вэ гэдэг эндээс харж болж байна. 거짓말하는 자입니다. 적그리스도는. За Христийг эсэргүүцэгч нэгдүгээр худалч байдаг. 진리를 깨닫지 못하고 진리에 반하는 잘못된 가르침을 가르치는 것이 거짓말하는 사람이에요. За тэгэхэд ягаад худлаа ярьж байгаа юм бэ? Үнэнийг ойлгоогүй байх, ухаараагүй хүмүүс. 자, 그게 적그리스도입니다. Тэгээ энэ хүмүүс болохоор Христийг эсэргүүцэж гэсэн. 자, 이 적그리스도는 예수께서 그리스도이심을 부인합니다. За эдгээр тэгвэл юу гэднээр ингээд нэг эдгээр юу гэж худлаа ярьдаг юм бэ гэсэн чинь Есүс бол Христ гэдэг дээр үгүйсгдэг. Буюу Христ биш гэж хэлдэг. 예수님이 이 크리스토라는 말은 히브리어로는 메사이아인데 예수님이 구원자다, 구세주라는 것을 믿지 않는다는 얘기예요. Өөрөөр хэлэх юм бол Христийг Есүсийг яагаад Христ биш гэж хэлэхээр тухайн үедээ бол Христ гэдэг үгээс илүүгээр Месиа гэдэр ярьдаг гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр Есүс Месиа гэнгүүт тэр бол Месиа биш ээ гэж хэлдэг байсан хүмүүс. 어떻게 부인할까요? Тэнд бол яаж одоо үгүйсгдэг байсан гэж бодож байна. 자, 초대교회 영지주의 이단들이 교회 안에서 예수님이 그리스도가 아니야 이렇게 부인하는 게 아닙니다. Тэгээ бид нар ингэж боддог тийм Иесус бол Христ биш гэдгийг үгүйсгдэг хүмүүс гингүүт бидний бодлоор бол маш ингээнээр наа чи Христ мөн ч юм уу биш ч юм уу гэдэг ч юм уу тийм ер нь биш хаа гэж шууд амаараа хэлж байгаа гэж бодоод байгаа. Гэтэл тэд нар ингээ амаараа хэлдэггүй үгүйсгэж байгаа. 그래서 제가 지난번에 그렇게 말씀했지요. 자, 요한이서 1장 7절 말씀. Yohan 9:7. 예, 요한이서 1장 7절. За энэ дээр харъя. 2 дугаар Иохан 1:7 дээр байгаа юм чи. За 2 дугаар Иохан 1:7 дээр юу гэсэн бэлээрээ? 거기 한번 읽어보세요. За олох мэдлэгч ертөнцид гарч ирсэн. Тэд Есүс Христийг мах бодоор ирснийг хүлээн зөвшөөрдөггүй ажээ. Энэ бол мэхлэгч бөгөөд антихрист юм аа гэсэн. 자, 예수님이 육체로 오신 것을 부인하는 사람. Тэд нар болохоор одоо нөгөө нэг амаараа тэр наач биш ээ энэтрийг гэхгүй те. Харин Есүс Месиа үнэхээр биеэр ирнэ гэж юу гэдэг ч юм уу те. Мах бодоор ирсэн гэдэг хүлээн зөвшөөрдөг байсан. 자, 예수님의 인성을 부정한다고 하는 것은
예수님이 구세주의 자격을 박탈된 겁니다. За тэгэхээр эзэн Есүсийн хүнд хүний дээр ирсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэдэг чинь тэр чигээр нь бүхэлдэн түүнийг Христ биш гэдгийг Христ биш гэж одоо сөргөөсөлдөж байгаа гэсэн утга. 자, 구세주의 세 가지 자격이 있습니다. Ер нь бол аврагчд ийм гурван одоо эрх мэдэл байгаа. 자, 완전한 하나님이셔야 돼. 신성을 자. 가진 완전한 하나님. За тэгэхээр ер нь аврагчд ийм гурван зүйл байх хэрэгтэй. Нэг нь юу гэхээр тэр бол төв одоо 100% бурхан байх хэрэгтэй. 또 완전한 사람이 돼야 됩니다. За хоёрдугаар болохоор тэр бас 100% хүн байх хэрэгтэй. 세 번째로는 죄가 없어야 됩니다. За гуравдугаар нь болохоор гимгүү байх хэрэгтэй. 자, 예수님은 이 세 가지 목적에 부합하는 분이십니다. За эзэн Иесус болохоор энэ гурвууланд тэр ингээд түнд байсан. 그런데 영주지 이단자들처럼 육체는 악하다 생각해가지고 예수님이 어떻게 육체로 오실 수가 있느냐? 그렇게 주장하는 것은 다른 말로 한다고 하면 예수님이 그리스도가 될 수 없다라고 주장하는 거하고 똑같은 말이에요. Харин тухайн үед нөгөө нэг ярьжсэн хүмүүс байсан тийм ээ. Тухайн үед нөгөө юг тэ өөрсдийнхөө үсэл бодлуудыг нэмээд ингээд нэмжсэн юм хүмүүс болохоор ерөөсөө энэ Христ чинь 100% бурхан байх юм бол яаж ингээд бузар махбодод байж болох юм бэ? Тэгэхээр юу махбодтой хүн бол байх ёсгүй гэдэг ингээд үзчихсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэд нар нь Иесусыг тэр махбодтой байсан юм чинь адилхан гэмтэн байж тараа гэдэг нь үзчихсэн учраас Христийг эсэргүүцэж гэж яриад байгаа гэсэн. 자, 적그리스도들은 이렇게 어찌 보면 진리를 부정하는 거예요. За тэгэхээр энэ Христийг эсэргүүцэх гэдэг хүмүүс нь амаараа би итгэхгүй ингэхгүй гэхээс илүүгээр зүгээр одоо хүлээн зөвшөөрдгөө хүмүүс гэсэн үг. 자, 저와 여러분들의 교회에 찾아와서 이게 교회가 아니다. 뭐 하나님이 없다. 예수님이 구세주가 아니다. 그런 말을 하질 않습니다. Тэгээ одоо бид нар болохоор ингэж бодоод байна. Христийг эсэргүүцэж гингүүт манай суглаан дээр бүрч ирээлтэй та нар бол шуулган биш одоо юу гэдгийг те танаа бурхаж хааны маань гэдэг ч юм ингээд хэрэг өдөхийг юм Христийг эсэргүүцэж хэлнэ гэж болоод байгаа шүү байгаах. Тэгээ тийм биш. 자, 예수 그리스도가 그리스도인 진리에 대해서 부정을 하는 거예요. За тэд нар яадаг гэхээр зүгээр эзэн Иесус Христ мөн гэдэг үннүүдийг ингээ зүгээр л хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс. 여러분들이 잘 분별을 해야 됩니다. 그래서 Бид нэр одоо ийм зүйлсүүдийг нөгөө сайн яг энэ ялгаж салгах хэрэгтэй. 그래서 초대교회 영지주 이단은 그래서 예수님이 육체로 오신 것을 부인함으로 인해서 예수님이 그리스도인 것을 부인한 사람들이었습니다. За тэгэхээр харах юм бол тухайн үед болохоор чинь Иесусыг яаж одоо махбодыг ирэх вдэ гэдэг ингээд нөгөө шууд бүрэн цолохгүй ч гэсэндээ хүмүүсийн дотор ингээд эргэлзээ төрүүлээд ингээд яваад ирсэн хүмүүс байсан тийм. 자, 또 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도다 이렇게 말씀을 했어요. За тэгэхээр энэ дээр яс гэхээр эцгийг бас үүсгэж байгаа нь юу? Эцгийг бас үүсгэж байгаа нь одоо Христийг эсрүүцгчээ гэж хэлсэн. 자, 여기 아버지는 성부 하나님의 작정을 얘기합니다. За энэ дээр болохоор чинь өөрөөр хэлэх юм бол эцэг тэр бурхны тий ариун эцэг бурхны хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн үг. 자, 성부 하나님께서 장차 그리스도를 보내줄 것이라고 말씀하셨는데 그 하나님의 작정, 하나님의 계획을 부정하는 자들 그런 사람들이 적그리스도라. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж хэлэхээр бурхны төлөвлөгөө за Христийг илгээсэн тий бурхны үйлсүүдийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа гэсэн үг. Итгэхгүй хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн үг. 아들을 부인한다는 것은 예수님이 메시아로 오시는 것, 구세주로 오신다고 하는 것을 부인하는 모든 것들을 적그리스도라고 얘기해요. За тэгээ харин Христийг эсэргүүцснэд нь болохоор тий одоо мэдээч хэрэг янз бүрийн орно л доо тэрэн дээр нэмэгдээд яаж гэхээр одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа хүмүүс орно гэсэн. 심지어 이렇게 얘기합니다. 자, 뭐라고 얘기하냐면 예수님의 피가 이스라엘 사람들에게나 해당되는 것이지 우리 몽골 사람이나 한국 사람한테 무슨 상관이 있어? 혈통도 다른데
그렇게 세상 사람들 가운데 말하는 사람도 있어요. Тэгээ зарим хүмүүс игүр ингэж ярьдаг. Хүүшээ тэр Иесус чинь тэр Израилийн хүмүүстэй тэр одоо тэр Израиль хүмүүс яг л монголчуудад хамаатай болчихдгийг. Израиль хүн байж яг л солонгосуудын аврагч болчихдгийг. Гэт ингээ ярьдаг хүмүүс ч гэсэн байдаг. Тэд нэг мэдэхгүй юм шиг ярьж байгаа юм шиг боловч цаагаараа бүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа гэсэн үг байна. 자, 아들을 부인하는 것이죠. 그건. Өөрөөр хэлбэл нэг утгаараа тэдний яшилч чинь хүүг үгүйсгэж ин гэсэн үг шүү дээ. 자, 예수 그리스도의 신성과 인성은 한 인격 안에 들어 있습니다. За тэг харангууд чинь эзний Есүсийг юу лээ? Түүний бурханлаг чанар болон хүндлэг чанар, хүний мөн хүний төрөгч, бурханы төрөг болон хүний төрөгч чинь хоёулаа нэг биед оршоод байгаа шүү дээ. 서로 다르게 역사하는 게 아니에요. Хүмүүс болохоор үжиж үзлээрээ нэг бурханы төрөг гарч иж ажиллаад, нэг хүнийхэн төрөг гарч иж ажиллаад ингэж тус тустай ажиллана гэж болоод. 예수 그리스도의 신성 안에 인성이 있고요. 인성 안에 신성이 있습니다. За тэгэхээр эзнийг харах юм бол юу вэ? Тэрээр түүний дотор нь бурханч байгаа бас хүн ч гэсэн орж чинь. 한 인격 안에 계시는 거예요. Өөрөөр хэлбэл нэг бие дээр орсон гэсэн үг. 자, 그것을 부인하는 겁니다. За тэгэхээр тэрийг нь болохоор Христийн эсрэг үүсдэг хүмүүс одоо үгүйсгдэг гэсэн үг. 자, 여러분들 내가 이야기하면서 여러분들이 아주 중요한 것을 지금 방금 들었는데요. За тэгэхээр одоо сая бидний хувьд болохоор бидний итгэлийн хувьд энэ бол маш чухал агуулга гэдэл ярьж байгаа. 자, 5세기에 그 콘스탄티노플에서 네스토리우스가 주장한 것, 지금 중국과 몽골에까지 퍼진 경교, 네스토리안주의가 뭘 주장하느냐면 예수 그리스도의 인성과 신성을 분리해서 얘기했습니다. 그 사람들은. 한 인격 안에 있는 것이 아니라 신성은 별도 있고 인성도 별도로 있다라고 주장한 것이 네스토리우스예요. 레스토리아요? 네스토리우스. 레스토리우스. 잠시만요. 저 여기서 한번 찾아볼게요. 네. 레스토리우스. 네스토리우스. 레스토리우스. 예. 레스토리우스. Одоо жишээлх юм бол 레스토리우스 гэдэг нэг 그 레스토리우스 목사님 그러면은 과거 몽골이 원나라 시대까지 그 경교의 영향을 받았던 것이 그 사람의 신학을 받은 겁니다. 그래서 이단으로 정죄된 거예요. 그러면 옛날에 우리 몽골에 들어왔었던 그 그리스도의 그 복음이 여기서부터 온 거였어요? 그렇죠. 그 네스토리안주의죠. 몽골에 있는 그 신학은 네스토리안주의라고 합니다. 네스토리우스의 신학이에요. 그러다 보니까 나중에 그것이 변질돼 가지고 네스토리안주의의 그 교회가 수도원화되어 가지고 그 예수 믿는 사람들이 쉽게 해서 머리를 빡빡 깎는다든지 중처럼 검은 수도사복을 입고 중처럼 묵주를 한다든지 실제 삶에서는 성경하고 반하는 그런 어떤 신앙을 가지고 살았다고 하는 그런 기록들이 아주 많이 있어요. 그럼 아까 퍼지지 않았던 게 다행이네요, 그럼 그죠? 옛날에? 아니죠. 몽골 전체의 과거에 징기스칸 당시에 70% 이상이 기독교인이었습니다. 케레티족부터 시작해서. 아니 그러니까 목사님 그거 아직 여태까지 내려오지 않았기에 참 다행인 거네 그럼. 그렇죠. 왜냐하면 그 신앙이 진리가 아니기 때문에 원나라가 망하면서 몽골에 있는 원나라가 망하면서 몽골에 있는 분들이 쉽게 얘기해서 그 남연나라, 북연나라로 이렇게 퍼져나갔죠. 위로 도망을 쳤죠. 지금 외몽골은 과거의 북연이라고 생각하면 됩니다. 그 다음에 내이몽골은 남연이라고 생각을 하면 돼요. 그렇게 해서 퍼져나갔지만 그러나 중요한 것은 그 몽골 제국의 역사 가운데 쉽게 얘기해서 황제 옆에 칙사처럼 있으면서 황제를 보호자했던 사람이 경교의 수장이었어요. 역사적으로. 그렇기 때문에 그 원나라가 망하면서 그것이 무너졌지는 않은데 그거 이단인 줄 몰랐네요. 그렇죠. 왜냐하면 그 당시에 왜냐하면 우리가 가지고 있는 신학은 어떤 서방 신학이라고도 이게 보는 거예요. 서로마 서방 신학, 동방 신학 이렇게 우리가
교회사에서 다루는데 서방 신학은 쉽게 얘기해서 로마를 중심으로 세워진 신학을 서방 신학이라고 합니다. 오늘날 뭐 유럽이라든지 전 세계의 어떤 개혁주의 신앙이 거기에 뼈대를 두고 있어요. 그러나 동방 신학은 저 동방에 있는 콘티난티노플이라고 하는 그곳에서 어찌 보면 그 동방 신학이 이 네스토리안주의를 통해서 오리겐이라든지 네스토리우스라든지 이런 사람들이 동방 신학의 어떤 뼈대를 갖고 있습니다. 근데 그들이 진리를 잘못 해석해서 문제가 된 겁니다. 그 신학은 아시아로 뻗어나갔지요. 터키라든지 이란, 이라크, 그 다음에 러시아, 몽골 이쪽으로 쭉 퍼져나간 거예요. 그래서 과거에 아시아 쪽으로 퍼져나간 그 경교가 중국이라든지 또 특별히 몽골 같은 곳에 이렇게 흉노조격에 많이 이렇게 어찌 보면 네스토리안주의가 뿌리를 잡았죠. 그 역사 레스토랑주의가 지금 있나요, 목사님? 지금도 그 뼈대가 있겠지요. 왜냐하면 민족들이라고 하는 몽골 사람들이라고 하는 그 민족이 있지 않습니까? 그러나 원나라가 패망하면서 많은 사람들이 어찌 보면 몽골의 경교가 다 문을 닫아버렸죠. 그러나 그 후예들은 살아남아 있을 거 아니에요. 그러나 그 신학이 중간에 중단된 것은 몽골이 오랫동안 내려오면서 라마 불교의 영향을 많이 받고 또 자연 신교의 영향을 많이 흡수하면서 변질이 돼서 완전히 사라져 버렸죠. 그리고 공산주의라고 하는 세력으로 인해서 그런 어떤 경교의 신앙이 수도승들에게 많이 있었었는데 그 수도승들도 많이 죽임을 당했잖아요. 근데 그래서 지금은 없는 거죠. 그렇죠. 이제 지금은 이제 그런 신학은 없지만 그러나 과거의 역사 가운데 몽골에 퍼져 있는 그 기독교의 신앙은 경교라고 하는 것을 알 수가 있죠. Ийм юм байна. Одоо одоо тэр буруу урсгалын талаар яриад шүү дээ хэдүүлээ чи. Буруу гэхлээр одоо Христийн нэг 100% бурхан 100% хүн гэдэг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа хүмүүс бол Христийг одоо эсэргүүцэгчэд ярьж шүү дээ. Гэтэл ийм ингэ чинь яг үнэндээ бидний өвөг дээдэс ч гэсэндээ бидний өвөг дээдэс ингэж ярьдаг шүү дээ. Чингис хааны үед за тэр Юан гүрний үед Монголын бараг 70-40% нь Христ итгэл байсан ингээд ярьж байгаа хгүй. Ярьж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр Христ итгэлүүд итгэл гэжсэн тэр одоо үеийнхэн чинь болохоор бас шиг тэр нүг Христийг бүлээн зөвшөөрдгөө үеийнхэн байсан. Буюу одоогийнхоор бол буруу урсгалынхан орж иж байсан юм Монголд. Тэднийг болохоор ресторианчууд гэж нэрлэдэг байсан юм л да. Тэр ресторианчууд нь болохоор ямар хүмүүс эсэх гэхээр нөгөө ийм одоо нэг юу урт хувц өмсөөд ингээ юугаараа эрх шиг одоо гэх юм уу тийм том залмаа ингээ урдталтаа зүгээд тэд нар чи яваандаа нөгөө үзэл бодлууд нь өөрчлөгдөх тусмаа үсээ хусаад эдэр ингэж хэлсэн юм байна. Тэгээд тэр энэ ресторианчууд болохоор манай Монгол төр байсан тэр 70% гэдэг чинь тэр юунууд байсан юм бэ? Одоо хэрвээ дебет сайд гэсэн тэгвэл тэдний үнэлэгдэл нь одоо тэд нар чинь тэгвэл тэр үедээ ингээд устдаад өгөө болсон сайн юм бас юм шүү гэсэн чи харин тийм тэгээд бид нар тэгж бодсон шүү дээ хайр юм манай дээр үед ингээ хүмүүс Христ байсан байж тээ гэдэргээд ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм биш юм байна. Одоо тэгвэл тэдний үлдэгдэл байгаа юу гэсэн чинь Йоан гүрэн одоо нуруу унах үед одоо хуваагдлаар баг баг ингээ устгагдсан байгаа хгүй. Гэхдээ манай Монголд ч нөгөө нэг юуныхэн лам те ламын одоо шашин те манжаас ингээ орж ирж байгаа шүү дээ. Манжийн дарлал орж ирээд ламууд орж ирдэг гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл энээс үүдэлтэйгээр баг багаар устгахцаар дууссан байгаа даахгүй. Тэгэхээр сая бас тэр талаар ингээд ярьсан. Одоо нэг монголчин одоо ар Монгол болон өвөр Монгол гэдэг нэг хуваагдсан байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн ерөнхийдөө цаг үеийнхээ явцад өөрчлөлт устгагцаар агаад одоо бол тэрний үлдэгдэл нь бол Монгол байхгүй байгаа юм л. Нэг 어떻게 талархмаар юм бэ. 여러분들이 굉장히 중요한데요. 특별히 여기 박사학위를 받을 수 있는 사람들은 나중에 몽골 역사에 나타난 경교의 영향이라고 하는 이런 제목을 가지고 논문을 쓰셔야 됩니다. 여러분들 가운데 특별히 남질마라든지 어른 같은 경우는 지금 이제 닥터학위 그 위치에 있으니까 논문을 쓰려고 하면 이걸 논문을 쓰세요. 경교에 대해서
과거 몽골 역사에 나타난 경교의 영향이라고 하는 제목을 가지고 여러분들이 도서관을 찾든지 뭘 하든지 간에 그 과거에 여러분들의 조상들에게 미친 경교의 영향에 대해서 논문을 쓰도록 닥터하기는 그렇게 하는 것이 좋습니다. Тэгээ одоо энэ чинь болохоор юу байгаа юм штэ. Энэ ерөнхийдөө их чухал байдаг. Гэнэдэ судалгаа их хийх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр ялангуяа нэг жишээлх юм бол намжламаа ч юм уу, онон нэгч ч юм уу, яванда одоо эдгээр маань нэг нэлээд олон жил ингээд сурч байгаа. Тэрнийхээ хэрээр одоо докторийн зэрэг хамгаалах ч юм уу ийм төвшний ингээд явж байгаа хүмүүс байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс маань магадгүй тэгээд диплом өдр бичгээр болох юм бол дипломын сэдвдээ энийг авах их зүгээр гэж байхгүй юу? Ямар сэдв гэхээр одоо өмнөх үеүүдийн буюу Монголын одоо цаг улиран ирж байгаа энэ Монголын өвөг дээдсүүдийн түүхэн дунд үзүүлж байгаа шашны нөлөөнүүд үзүүлж байсан. Тухайн үед үзүүлж байсан шашны нөлөөнүүд гэдэг зүйлийг ингээд бид нэр судлах нь их чухал гэнэ. Тэгээ ялангуяа тэр судлахын тулд бид нэр одоо тэгээ нөгөө номын сан очдог гэсэн ч юу, түүхээ судалдаг гэсэн ч юу ингээд ухаж ингээд үзэх хэрэгтэй гэж. 그래서 이 경교가 그 당시에 네스토리안이 그렇게 예수님의 어찌 보면 인격을 가장 중요한 것은 뭐냐면 한 인격 안에 신성과 인성이 있다고 하는 것이 바른 신학입니다. 이 바른 신학인데 네스토리안은 한 인격이라고 보지 않고 신성 별도, 인성 별도라고 생각한 겁니다. 그러니까 예수님 안에 두 개의 인격이 있는 것처럼 얘기를 한 거예요. 이것이 비진리입니다. 그래서 초대교회 5세기에 에베소 공의회에서 네스토리우스를 2단으로 정죄했습니다. 그때부터 그래서 축출이 됐어요. 언제부터 2단으로 했다고 목사님? 에베소 공의회가 5세기 때 있었을 겁니다. 5세기 때. 예. 그때 에베소 공의회에서 네스토리안을 2단으로 정죄했죠. Энэ historianчууд болохоор 5 дугаар зууны үед болохоор 5 дугаар зууны үеэс энэ бол буруу юм аа гэж тодорхойлсон юм. За яагаад буруу гэж тодорхойлсон гэсэн чинь одоо яг жинхэнэ мөн чанар энэ болохоор чинь Христийн дотор өөрт нь Бурхны мөн чанар 100% байгаа, бас хүний мөн чанар 100% байгаа гэж үзээд байгаа шүү дээ. Христ өөрөө тэр утгаараа Христ 100% Бурхан 100% хүн гэж үзээд байгаа байхгүй. Гэтэл энэ ресторанчууд юу гэж үздэг гэхээр махад тустай, хүн бол тустай, сүнс дахиад өөр тустай байх хэрэгтэй гэж ингэж үзээдсэн юм байна. Тэгээ энийг одоо нөгөө үзэл бодлынхоо хувьд үзэл бодлынхоо хувьд зөрөлдсөөр агаад 5 дугаар зууны үеэс хойш ясалраа за эдгээр ер нь бол буруу урсгал болчихжээ, гажчихжээ гэж үзсэн юм байна. 그래서 결과적으로 이 네스토리안이 어디까지 나갔냐면 예수님의 어머니 마리아를 부인하는 예수님의 어머니 마리아는 쉽게 얘기해서 예수님의 어머니가 아니라는 식. 예수님의 어머니가 아니라는 식으로 하나님 어머니가 아니다 그렇게 표현을 한 겁니다. 네스토리안. Тэгээд ресторан сүүл рүү нэг тэдний үзэл нь яаж өөрөө явцсан гэсэн чинь ер нь бол Есүс чинь Мариагаас төрсөн юм уу? Тэр үнэхээр бурхан гэж бол хүнээс төрөөгүй байж таараа. Тэгэхээр Мариа бол Есүс ээж нь биш байж таараа гэж ингэ явцсан юм. 자, 그것은 예수님을 두 인격으로 보기 때문에 그렇게 표현한 겁니다. 결과적으로 그로 인해서 초대교회 5세기 이후에 에베소 공의회에서 네스토리우스를 2단으로 판정을 한 겁니다. 그래서. Тэгээд ингээ бүр гажаа явцсан болохоор тэднийг 5 дугаар зуун гэдэг чинь 5 дугаар зууны үед за энэ ерөнхийдөө буруудчлаа гэж үзсэн, буруудсан гэж үзээд буруу урсгалаа гэж зарласан юм байна. 그런데 중국을 통해서 몽골로 전수된 이 경교는 그에 대해서 한 수를 더 떠서 이제 불교의 영향도 많이 가미되어 있고요. 또 샤머니즘의 영향도 많이 가미되어 있는 그런 교회로 바뀌어졌습니다. 결과적으로 어찌 보면 몽골에 있는 그 네스토리안주의의 교회는 예수 그리스도를 믿는 종교지만 그러나 진리는 무너진 종교라고 볼 수밖에 없어요. Тэгээ одоо тухайн үед нөгөө тэр рестораны байсан сүмүүд байгаа шүү дээ. Сүм чуулган одоо тухайн тэр итгэгч нар өдр байгаа шүү дээ. Тэд нар ялангуяа энэ хятад болон монголуудаар байсан юм л да. Тэгээ тэднээс сүүл рүүгээ яаж хувираад явцсан гэхээр нөгөө юунууд чинь сүүлдээ нөгөө нэг
урт хугацтай тий усаа усаад ингээд ирсэн хүмүүс чинь лам руу хувраад лам руу ингээд уусаад буюу будад руу уусаад за будад руу уусч явж сүүл рүү тэр чинь бас шамнисм буюу тий одоо ингээд нэг тэнгэр шүтэх тий бөөх мөргөл рүү ингээд уусаад ингээд замхарсан юм байна. Замхарч алгуулсан юм. 여러분들은 복을 받은 겁니다. Тэгэхээр бид нар үнэхээр ерөөлтэй тий. 다시 하나님 앞으로 바로 바른 신앙으로 돌아왔으니까 이게 하나님의 큰 축복이죠. Тэгээ үнэхээр тэр ингээд тэр хүчтэй уурсгал одоо ч гэсэн үлдсэн байсан бол магадгүй бид нар бас нэг өвөг дээлцээс ирсэн гэдэг ингээд дагаа явуулсан байх та. Тэгээ тэр одоо цаг хугацааны ирэхээр буюу одоо цаг үе гэхэд аль хэдийн таслагдчихсан. Тэгээ хэдүүлээ дахиад Библийг ингээд зөвөр сураад хэлж байгаа энэ үед амьдарч байгаа нь ерөөлтэй шүү гэж. 아마도 여러분들의 조상 가운데 어찌 보면 내 후손들에게 진리를 깨닫게 하려고 하는 그런 간절한 기도가 있었을지도 모르겠어요. Магадгүй та нарын бидний одоо энэ цаг үед хэдүүлээ Библийг ингээд сураад те Библийн өмнө ингээд сууж байгаа энэ цаг үеийн төлөө тэг бидний өмнөх хэдэн үеийн ч байдгийн өмнөх тэр өвөг дээдсүүд тэг энэ яг зөвийг тэг үр хойчд маань өвлүүлж өгөөч гэсэн шинэ сэтгэлийн залбирал байсан баха гэж. Тэг тэр үүднээсээ тэг Монголын хойч үеийнхэн тэг зөвөр ингээд Библийг сурах энэ нандин боломжийг авсан баха гэж. 우리 신학교는 여러분들에게 진리를 바로 세워주는 그런 신학교라는 것을 이해를 하면 좋겠습니다. Тэгээ бид нэр тий одоо яг энэ цагт ингээд суугаад сурч байгаа энэ зүйл дээр ялангуяа фотофагаар дамжуулаад Библийг ингээд үннээр нь сурах гэж хичээж байгаа нь энэ нэгдлийн одоо ерөөл байгаа шүү. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시죠. 네, за түр хадлаа амарч аваад буцаад оръё. 35분까지 쉬었다가 하겠습니다. 그럼 11시까지 끝날 수 있을까요, 목사님? 30분, 아니, 알겠어요. 35분까지. 네네네. 나 만나고 5천 나와서 붙여, 여기는. 네. 이 말씀을 했어요. За, 23 дугаар эшлэгийг харах юм бол ингэсвэлэр хэн хүүг өгөөсг нь түүнд эцэг байхгүй. Хүүг хэн хүлээн зөвшөөрнө түүнд эцэгч бий гэсэн. Амен. 아들을 부인하는 자에게는 아버지가 없다고 얘기했습니다. За тэгсэн те хүүг хүлээн зөвшөөрөхгүй нэгэнд эцэг байхгүй гэсэн те. 예수 그리스도를 부정한다고 하는 것은 성부 하나님의 작정을 부정하는 거하고 똑같아요. За хүүг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэдэг нь талаар чинь одоо эцэг болох нэг гэсэн үг те. Хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа тийжлэх гэсэн. 그렇기 때문에 예수님을 부정하는 것 자체가 어찌 보면 성부 하나님의 존재 자체를 부정하는 그런 잘못된 진리라고 하는 것을 여기 사도 요한은 얘기하고 있는 겁니다. өөрөөр хэлэх юм бол Христ Иесусыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэдэг нь эцэг болохныг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа яг ижлэх гэсэн. 자, 요한복음 10장 30절에 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. 나와 아버지는 하나이니라 이렇게 말씀하신 게 있어요. Йохан 10-ын 33 дээр Иесус үгшүүлсэлээ би болон эцэг нэг юм аа гэж хэлсэн байж байгаа. 그러니까 성부 하나님과 성자 예수 그리스도가 하나의 동질성을 가지고 있다는 것을 우리가 알 수 있습니다. За тэгэхээр эцэг болон бурхан, эцэг болон хүү тэ ижлэхэн нэг одоо ижлэхэн гэдэг бид нар мэдж байгаа. 그리고 예수 그리스도를 부인한다는 것은 다른 말로 얘기한다면 예수 그리스도께서 속죄의 사역을 감당하기 위해서 성부 하나님께서 예정하시고 작정하셨는데 곧 그 예수님 자체가 부정이 되면 성부 하나님의 예정과 작정 자체도 부정된다는 사실을 얘기하는 거예요. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бас нөгөө талаараа хүүг үгүйсгэнэ гэдэг нь болохоор чинь эцэг бурхны төлөвлөгөөг бас үгүйсгэж байгаа гэсэн үг. 그렇지만 아들을 시인한다고 하는 것은 예수님이 그리스도인 것을 인정하고 받아들이는 것은 예수 그리스도를 그리스도로 세우신 성부 하나님을 인정하는 것과 똑같습니다. Харин нөгөө талаараа Христийг Иесусыг Христ гэж хүлээн зөвшөөрөх гэдэг нь эзэн бурхан Христийг энэ дэлхий дээр илгээсэн буюу бурхны төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрж байгаатай яг ижилхэн гэсэн. 자, 그렇기 때문에 우리가 이 적그리스도를 분별할 때 예수님을 부정한다든지 아니면 성부 하나님을 부정하는 사람은
동질선상에서 이 사람들은 적그리스도구나라는 것을 알 수가 있어요. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ энэлхэд одоо тэгээд бид нартай тантай таарлаж байгаа хүмүүсийг харахад аль аль нэг нь одоо хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгээд би бол бүхнийг хүлээн зөвшөөрч байна. Гэтэ Христийг бол ингэхгүй гэдэг ч юм ингээд аль нэг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаад ирэх юм бол тэр нь энэ дээр хэлсэнчлэн хоёулын хүлээн зөвшөөрөөг бол Христ биш Христийн хүлээн зөвшөөрч байгаа нэг юм биш гэсэн тийм ээ. 자, 부인하는 것은 아까도 말씀했지만 예수님이 육체로 오신 것을 부인하는 것, 또 성부 하나님의 어떤 작정이나 섭리를 부인하는 것, 자, 이것이 어떻게 보면 하나님도 부정하고 예수 그리스도도 부정하는 것이라고 우리가 판단하면 되겠습니다. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол аль нэг нь хэрвээ тэр хүн бүсэхгүй ч үүсгээд ч юм уу аль нэгэнд нь эргэлзээд ч юм уу те ингэсэн тохиолдолд одоо саяны энэ нэгдүгээр Иохан 2-ын 23 дугаар ишлэлийг та санаарай. 자, 여기 24절에 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라 이렇게 말씀합니다. За 24 дугаар ишлэл тааш харах юм бол эхнээсээ сонссон зүйл чинь та нарын дотор байгээ гэж хэлсэн. 자, 사도 요한이 이 거짓된 사람들을 분별하는 그 방법은 뭐냐면 처음부터 들은 사도들을 통해서 들은 바른 진리 안에서 너희 자신이 스스로 거하라고 얘기하는 거예요. За тэгээд Иохан хэлсэн те та нар одоо тэр буруу ба зөвийг ялгахын тулд эхнээсээ зүгээр та нар сонссон тэр зүйл дээр л бат зогсоорой гэж хэлж байгаа. 왜냐하면 사도들이 또 사도들의 제자들이 그들에게 복음을 전하고 말씀을 가르칠 때 처음부터 예수님이 누구인지 성부 하나님이 누구인지에 대해서 말씀을 가르친 것이 분명히 있기 때문에 그런 겁니다. Тэгэд яагаад анхныхаа сонссон дээр зогсоорой гэж хэлээд байгаа гэхлээрээ тухайн үеийн те эзэн Иесустэй хамт байсан элч нар за мөн түүний одоо шавнар те эднэр үнэхээр яг нэг бодит гэх юм уу эзнээс өөрсдөө яг бодитоор шууд сонсоод дамжуулалтуудыг тэд нэр хүлээж авсан байсан гэдгийг ч яхаа мэдчихсэн баг. 자, 이 자리에 있는 우리 신학생들도 마찬가지예요. 제가 아까도 분명히 했지만 우리 신학교의 정체성이 무엇인가에 대해서 말씀을 했습니다. За тэгэхээр бидний гэсэн ялгаа байхгүй. Тэгээ одоо таны ингээд сурч байгаа те энэ бидний сургуулийн үндэс суурийн талаас нэлээд ярилцлаа тийм ээ. 그 처음부터 들은 것을 여러분들이 잘 기억하고 우리가 가지고 있는 신앙을 세워나가도록 해야 됩니다. Тэгэхээр та ч гэсэндээ одоо сургуулиас авж байгаа энэ анхнаасаа авж байгаа энэ мэдээллүүдээ тий анхнаасаа авж байгаа энэ итгэлийн суйлгадж байгаа суурууд дээр бат ингээд байх нэг чухал байна. 사도 요한도 그들에게 나아가서 복음을 전할 때 그들에게 예수 그리스도에 대해서 또 성부 하나님의 작정된 사역에 대해서 가르쳤던 것을 기억하면서 그 신앙 안에 거하라고 얘기하는 거예요. За тэгээд Иохан үсгэлээр эцэг бурхан тий анхнаасаа төлөвлөсөн төлөвлөгөө. За тэр төлөвлөгөөний дагуу үйлдэж байгаа гэдгийг тэдгээс хэлсэн учраас тэр мэдээ дамжуулагдсан учраас энэ анх сонссон мэдээнээрээ та нар бат байгаарай гэдэг хэлж байна. 그러면 너희가 아들의 안과 아버지 안에 거할 것이라고 그랬습니다. Тэгэх юм бол үсгэлээр тэгвэл та нар хүүгийн ч дотор байна, эцгийн ч дотор байх болно гэж. 거짓된 진리에 미혹받지 않고 바른 진리 안에서 여러분들이 또 그들이 자기를 지켜나갈 수 있을 것이라고 사도 요한이 이렇게 편지한 겁니다. Тэгээ үсгэлээр та нар тийм учраас худалч тэг хуурамч өмнөнд хууртагдахгүй эцгийн дотор хүүгийн дотор байх боломжтой гэж хэлж гисэн. 자, 그러면서 여기 25절에 그가 우리에게 약속하신 약속은 이것이니 곧 영원한 생명이니라 이렇게 말씀을 했어요. За тэгээд 25 дээр үсгэлээр эцэг энэ бол түүний бидэнд амласан амлалт болох мөн хэм мөнгөө гэсэн. Амен. 하나님이 우리에게 약속하신 것, 자, 하나님이 우리에게 약속하신 것은 영원한 생명입니다. За бурхан танд болон надад биднэрт амласан амлалт нь бол мөнхийн ам баг. 자, 이 영원한 생명은 어떻게 보면 두 가지로 볼 수 있겠지요. Энэ мөнхийн амийг хэдүүлээ яг хэлээр хоёр янзаар хүлээж авч болно. 자, 지옥에서 영원히 살 것이냐, 천국에서 영원히 살 것이냐, 그 두 가지의 모습이 있지요. За энэ мөнх ам гэдэг энэ агуулга байгаа даа ш тийм ээ. Энийг хэлбэлээс хоёр төрлөөр ойлгож болдог. За ямар хоёр төрлөө нэглэж чинь энэ мөнх амийг чи
одоо 디와친게 몽хэ미모 타밍 몽хэ미모 гэж. 어떻게 보면 이 말씀은 우리에게는 미래가 있다고 하는 것을 분명히 우리 예수님께서 말씀해 주었다는 것을 상기해야 됩니다. Тэгээ энэ агуулга болохоор биднэрт юу хэлж өгч байгаа гэхээр амьдрал чинь энэ одоо амьдрал чинь энэ дэлхийн 70 жилээр дуусахгүй. Ирээдүйд тэрний цаана байгаа гэдгийг тодорхой хэлж өгч байгаа. Энэ агуулга байна. 우리가 언젠가 하나님의 심판대 앞에 반드시 서게 될 날이 있습니다. Бид нэр нэг л өдөр эзний өмнө шүүлтийн өмнө ингээд гарч ирээ зогсоолно. 여기 고린도후서 5장 10절에 말씀하고 있죠. Юуны 2-р Коринт 5-ын 10-ыг харах юм бол тэн дээр юу нэхлээрэ? 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 이런 말씀이 있죠. За хэдлээ харъя. 2-р Коринт 5-ын 10 дээр болохоор юу вэ гэхээр энэ учир нь хүн бүр муугч, сайнэгч юу ч үйлдэлсэн бэ? Үйлдэлснийхээ төлөө биеэрээ хариугаа авахаар бид бүгдээрээ Христийн шүүх суудлын өмнө гарч ирэх ёстой гэсэн. 또 그런가 하면 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 이후에는 심판이 있을 것이다. 그렇게도 말씀을 했습니다. За тэгээ бас энэ дээр Библиэд ингэж хэлдэг. Одоо энэ амьдрал чинь дуусаад өгөх нь бүх хүмүүс тодорхой. Гэхдээ энэний цаана дахиад шүүлт байгаа штэ гэж хэлсэн байдаг Библиэлд. 그렇기 때문에 반드시 어떻게 보면 우리에게는 미래가 있다고 하는 것을 분명히 기억하고 있어야 된다는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр юу гэсэн утгатай гэхээр биднэрт ирээдүй байгаа гэсэн утга шүү дээ, тийм ээ. 그 영원한 생명을 약속으로 받은 초대교회 성도들에게 그 영원한 생명을 빼앗으려고 하는 이 거짓된 자들, 쉽게 얘기하면 그 영원한 생명에 들어가더라도 불 가운데서 얻은 구원이나 받게 하려고 하는 이 미혹하는 자들, 그들에게서 너희가 분별하고 자기를 지키라고 얘기하는 거예요. За тэгэхээр тийм учраас биднэрт нөгөө нэг одоо тий ирээдүй байхгүй юм шиг энэ амьдрал бүх юм болоод энэ амьдрал байгаа юм шиг саналдаг хүмүүс тий эсвэл нөгөө нэг тий ирээдүй огт ингээд байхгүй юм шиг ингээд сануулдаг хүмүүс болон янз бүрийн бодлуудаар биднийг өргөх гэдэг хүмүүсээс өөрсдөө хамгаалаарай гэж хэлсэн. 그래서 26절 말씀이 바로 그 말씀이에요. 너희를 미혹해 하는 자들에 관해 내가 이것을 너희에게 썼노라 그랬어요. За тэгээ 26-ыг харах юм бол ингэсэн 1-р Иохан 2:26 дээр та нарыг мэхлэх хүмүүсийн талаар үүнийг би та нарт бичсэн юм аа буюу та нарыг мэхлэх хүмүүс байгаа учраас тэднээс болгоомжлоорой гэж энийг бичсэн юм аа гэсэн. 그 미혹해 하는 자들에 대해서 반드시 우리에게는 영원한 생명이 있다. 그 생명의 세계에 그 행한 대로 하나님이 보응하신다는 것을 기억하라고 사도 요한이 경고했던 겁니다. 그래서 Энэ дээр болохоор заавал биднэрт нөгөө нэг тий ирээдүй байна. Буюу дараагийн нэг зүйл байгаа. Тэгээ тийм учраас тэрийгэ бодохдоо бид нэр тий ирээдүйгээ ухаалгаар харж ингээд сонголтуудыг дээр бат зогсоорой гэдгийг илч явах хэлхийн тулд энийг хэлж байна гэсэн. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 이 땅에 살아가면서 바른 진리 안에서 여러분들이 자신이 미혹받지 말고 거기에서 열매를 맺혀서 살아가는 것이 아주 중요한 거예요. 그래서. Тэгээ тийм учраас бид нар ч гэсэндээ энэ дэлхий дээр энэ газар шороон дээр одоо яг энэ цаг үед амьдарч байгаа энэ үеүдтэй яах вэ гэхээр бүх юм ингээд нөгөө мөнхийн юм шиг яг энэ л байгаа юм шиг энээс өөр зүйл юу ч байхгүй бол дуусах юм шиг бодуулдаг энэ бодлуудаас одоо зайлсхийгээд тийм мэхлэгдэхгүй байж энэ амьдралд харин бид нар зөвийн тийм үр чивсэг ургуулж амьдрна гэдэг их чухал. 자, 여러분들 여기 하나님이 정해주신 이렇게 목적지가 있어요. 여기 이렇게 딱 목적지가 있는데 이 목적지까지 바른 길로 가야 됩니다. 바른 길로. 그런데 사기꾼들에게 속아가지고 거짓된 자들에게 저 그리스도에게 속아가지고 이 바른 길을 가지 않고 엄한 길로 가게 되면 이 목적지에 도달할 수가 없어요. Тэгэхээр бид нар тийм яг ингээд эзэн биднэрт өгсөн тодорхой хүрэх зам гэж байгаа. Хүрэх газрыг маань заагаад өчгсөн. Тэгэхээр тэр газар руу хэрхэн очих талаар бас биднэрт зөвийн замыг бас хэлээд өгсөн байж. Тэгэхээр тийм учраас бид нэр яг тэр замаараа явж ижил тэр газар очно гэдгийг үргэлж санах хэрэгтэй. 자, 가서 보니까 아이고 여긴 천당이 아니네. 아우 뜨거운 불구덩이 송이네. 이러면 얼마나
실패한 인생이 되겠습니까? Тэгээ бид нэр одоо өөрсдөө тэрийг ингээд сонсохгүй, тоохгүй байж байгаад энэ үгүй энэ зам зөвөө гэдэг дураараа ингээд яваад идэг. Тэгээ явж байгаад эцсийн нөгөө цэгтээ оцсон чинь өөдөөс чинь орчоод фал хангуулсан чинь өөдөөс чинь халуун гал пүрэг юм бол энэ уучлаарай буруу алаар орчлоо гэх арга байхгүй. 그래서 여러분들이 거짓된 진리를 잘 분별하는 것이 중요합니다. Тийм учраас бид нэр нөгөө зөв ба буруу, тэгээ үнэн ба худал гэдгийг маш сайн ялгаж хэрсүү байх хэрэгтэй. 자, 27절 말씀을 이렇게 보면 За хэдлээ 27 гарах юм бол 20절에 있는 말씀을 다시 반복해서 이야기를 합니다. за энэ дээр болохоор 27 гарах юм бол яг 20-р 말씀 반복하는 것이 목사님. 그렇죠. 아하. Энэ 27 гарах юм бол энэ дээр дахиад 20 дугаар ишлэлийн агуулгыг дахин давтаж орж байгаа. 자, 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 그랬어요. За та нарын түүнээс авсан тусалгоо нь та нарын дотор байдаг бөгөөд өөрсдөд чинь заах хэн нэгэн та нарт хэрэггүй гэж хэлсэн. 자, 성령의 역사로 말미암아서 중생한 성도는 기름 부음을 받은 사람들입니다. За ариун сүнсээр удирдуулаад тий дахин төрсөн хүмүүс бол тий аль хэдийн тэр сонголтыг авсан хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. 자, 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다고 하는 것은 너희가 처음부터 들은 그 진리 안에 거하면 결국 이 영주지 이단과 같은 그런 사람들의 가르침을 받을 필요가 없다라고 얘기하는 거예요. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол аль хэдийн одоо тий эзний өмнө дахин төрсөн ийм хүмүүс бол дахиад өөр хэн нэгэн хүнээр дахиж сургуутаад тий дахиад одоо тий баталгаа аваад ах ингэ шаардлагагүй гэсэн үг тоо. 예전에 제가 대학원에서 우리 학생 중에 어떤 학생이 요 말씀을 가지고 언쟁이 생긴 적이 있었습니다. Өмнө нь нэг оюутан нь одоо яг энэ үгээр дамжуулаад энэ үгийг бариад одоо нэлийн одоо асуудал үүсгэсэн. 자, 아무도 우리를 가르칠 필요가 없고라는 이 말씀은 우리가 결국은 굳이 뭐 신학교 다닐 필요가 없지 않느냐. 내가 예수 믿고 구원받았으니까 다른 사람한테 뭐 배울 필요가 없지 않느냐. 그런 식으로 이제 이야기를 한 겁니다. Тэгээ тэр ямар асуудал үүсгэсэн гэхээр ингэсэн гэнэ. Өөрсдөд чинь заах хэн нэгэнд таанах хэрэггүй гэдэг энэ агуулгыг барингуудаа тэгж ярьсан. За би аль хэдийн Христ итгэцэн. Дахин төрцөө. Одоо тэгвэл Библиэлд ч гэсэн хэлсэн байна. Хэн нэгнээр дахиад таанах заалгах шаардлагагүй гэж байна. Тэгвэл би Библийн сургуульд чи явах шаардлагагүй байна гэдэг ингэ хэлчихсэн удаа. 그런데 그 교수가 이야기할 때 뭐라고 그랬냐면 자, 여기 사도 요한이 보내는 이 편지 속에서 그 시대적인 상황, 그 이단들과의 관계에서 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다라고 판단을 해야지 성경 전체를 본다고 하면 하나님도 가르치시고 또 선지자들도 가르치시고 사도들도 가르치고 그 가르친 모습이 많이 있는데 그러면 어떻게 우리가 진리를 배우겠느냐라고 그 교수가 이야기한 적이 있어요. Тэгсэн чинь тэр сурагчид тухайн профессор юу гэж тайлбарласан гэхээр ингэсэн Йохан ингэж хэлсэн нь энэ цаг үеийг бид бодож үзэх хэрэгтэй. Энэ цаг үед хамаагүй хүмүүс ирээд тэгээ худлаа үнэн дандаа тийм нөгөө тэнэглэлсэн зүйл ярьчихсан учраас ингэж хэлсэн байгаа болохоос биш. Чи яг Библийг бүхлээр нь хараад үзэх юм бол Библийг анханаас нь ахвал Бурхан биднэрт үргэлж зааж ирсэн. Ариун сүнсч зааж ирсэн. За одоо тэр хуучин гэрээнүүдийг харах юм бол нөгөө иш үзүүлэгч нар биднэрт бүгдэнд нь зааж ирсэн шүү дээ гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? 사도 요한이 사도 바울이 사도행전에 보면 밤과 낮으로 일하면서 가르쳤다라고 얘기합니다. Тэгээ үйлс номон дээр харах юм бол бүр тэгж байгаа. Өдөр шөнөгүй бясалгаж, өдөр шөнөгүй заасан талаас ч гэсэн байж. 그리고 사도행전 28장 여기 30절 31절에도 보면 사도 바울이 2년 동안 자기 셋집에 머물면서 자기가 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하고 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 이런 말씀이 있어요. 목사님 사도행전 28장인가요? 예, 28장 30절로 31절에 보면 그렇게 써 있습니다. За үйлс одоо үйлс 28-ын 30-31-ийг харах юм бол энэ дээр юу вэ гэхээр ингэ чинь Ийхүү Паул өөрийн хөлсөлсөн байрандаа бүтэн 2 жил амьдарч өөр дээр нь ирсэн бүхтийг бүлээн авч
Бурхны хаанчлалыг тунхаглан эзэн Иесус Христийн тухай ил шулуун ямар ч саадгүйгээр сургаж байлаа гэсэн. 그러니까 여러분들이 성경 말씀을 볼 때 이 말씀에 어떤 문맥, 문장, 그다음에 여기 시대적인 상황, 이 사도들이 편지 보내는 그 상황을 정확하게 이해를 하고 이 말씀을 바로 판단하는 것이 중요합니다. Тэгээ бид нэр тийм учраас одоо түрүүний тэр нэг юуны сурагч шиг тийм болохгүй асуудал үүсгэж өөрөөр ингээд одоо тэг хөнгөн бодоод ингэхгүй тулд тухайн Библийг уншихдаа ямар цаг үед байсан, за хэн бичсэн, тэг энэ үед нь ямар асуудал гарч ирсэн, ямар зорилготой бичсэн гэдэг талаас нь бид нэр маш тийм нэг дүн шинжилгээтэйгээр өргөн зургаар ингээд харах нэг чухал байна. 자, 그렇기 때문에 여기 사도 요한이 얘기하는 27절에 있는 말씀은 너희는 기름 부음이 너희 안에 거한다라고 하는 뜻은 어떤 뜻이냐면 За одоо тэр 20 талууд дээр үсгэлээрээ бас дахиад харин түүний тусалсан тосолгоо нь та нарт бүхнийг заадаг гэсэн хэсэг байгаа байхгүй юу? Тэгвэл энэ юу судалтай гэхээр 너희는 성도로 선택받은 사람이라는 구원받은 하나님의 백성으로 선택된 사람이다. 그것이 첫 번째 이유입니다. за нэгдүгürt нь болохоор та нар туслагдсан буюу сонгогдсон хүмүүс гэсэн утгаас явж байгаа. 또 성령의 역사로 말미암아 바른 진리를 듣고 너희는 중생을 했다. 구원을 받았다라는 뜻이에요. За тэгээд хоёр дахь нь болохоор та нар ариун сүнсний тэр удирдлагаар дахин төрсөн буюу дахин төрсөн гэсэн утгаас явж байгаа. 이제 그 진리 안에서 여기 아무도라는 말은 여기 아무도에 해당되는 사람은 영지주의 이단들입니다. 거짓된 자들. 그들에게 가르침을 받을 필요가 없다. 그런 표현이에요. Тэгэхээр тийм учраас гээд 27 дээр ингэж байгаа хин нэгэн та нарт хэрэггүй гэдэг хэлж байгаа энэ хин нэгэн гэдэг утга нь болохоор чинь хин нэгэн гэж хэлсэн энэ үг нь болохоор чинь тухайн үеийн одоо нөгөө хүмүүсийг боснуулаад байсан тийм одоо буруу урсгалуудыг хэлж байгаа гэсэн. Тэднэр та нарт илүү дутуу юм та тэднэр илүү дутуу юм заалгах шаардлагагүй гэсэн утгаар хэлж байгаа. 자, 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 이렇게 말씀합니다. Тэгээд цааш нь юу гэхээр харин түүний тосолгоо нь та нарт бүхнийг заадаг штэ. Заадаг бөгөөд тэрхүү тосолгоо нь бодол бишээ. Үнэн шүү гэж хэлж өгсөн. 자, 성령께서 바른 진리의 가르침을 가지고서 너에게 가르치는 거예요. Тэгээ үсгэлээрээ тэр буюу тэр буюу эзний тэр тослогоо нь та нарт заасан ёсоор та нар түүний дотор байгаарэ гэж хэлсэн. 그 바른 진리는 참되고 거짓이 없습니다. 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라고 얘기하는 거예요. 그래서. За тэгэн гутаа тэрийг юу тодорхой оруулах тэр бол худлаа биш ээ. Үнэн шүү гэж хэлж өгсөн. 자, 사도들을 통해서 처음부터 배운 그 바른 진리는 참되고 거짓이 없습니다. 성령께서 그 진리를 이 소아시아에 있는 성도들에게 가르쳐 줬기 때문에 그 안에 거하라고 얘기하는 거예요. За тэгэхээр тэрийг яаж гэхээр тэр үннийг анхнаас нь тэднэрт сургацсан учраас зааж ирсэн учраас тэр заавраар авсан үнэн дотроо та нар байх ёстой шүү гэж хэлж өгсөн. 그래서 28절에 자녀들아 이제 그 안에 거하라. 이는 주께서 나타나신 바 되면 그의 강림하실 때 우리의 담대함으로도 그 앞에 부끄럽지 않게 하려 함이라라고 얘기했습니다. Тэгээ 28 дээр эшлэлээр үсэлээ бяцхан хүмүүсдээ одоо та нар түүний дотор бай. Тэгвэл түүнийг илчлэхэд бид түүний өмнө зоригтой байж түүнийг ирэхэд өмнө нь их чүр үгүй байх болно штэ гэсэн. 아멘. 자, 여기 그 안에 거하라고 할 때 바른 진리 안에서 성령이 역사하시는 그 바른 진리 안에서 너희가 흔들리지 말라는 말씀이죠. За энэ дотор байгаа нь болохоор юу гэхээр та нар түүний дотор бай гэдэг нь болохоор анхнаасаа түүнээс авсан тэр үнэн дотроос битгий ганхаарай гэж хэлж өгсөн. 자, 흔들림이 없을 때 언젠가 예수님이 다시 재림하실 때가 옵니다. 반드시 약속하신 대로. За тэгэхээр тэр ганхгүй байснараа яг амлсныхаа дагуулчсэндээ тэр эзэн Иесус дахин ирнэ гэдэг хэлж өгч. 그 앞에 우리가 담대함을 얻어서 부끄럽지 않게 된다는 거예요. За тэгэхээр түүний өмнө ирэхэд нь бид нэр зоригтой байж чадна,
бас итгүүргүйгээр түүний өмнө зогсож чадна штэ гэж хэлсэн. 아, 예수님이 재림하실 날이 반드시 다가오는데 그 예수님 재림하실 때 내가 이단과 또 사단과 사단의 종들에게 미혹받았다고 하면 하나님 앞에 고개를 들 수가 없지요. 숨을 수밖에 없습니다. Тэгээ эзэн Есүс ирнэ тий. Эзэн Есүс ирэхэд нь бид нэр ингээд өмнө нь тий хамгийн өмнө бохирдчихсан. Би харин урд татагчлаа. За би харин станд тий имбэглэгдчихлээ гэд ингээд байж ивэл яах вэ? Зоригтой байж чадахгүй. Бас ичгүүргүйгээр зогсож чадахгүй болно гэсэн үг. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 어떤 상황에서도 다른 진리 안에서 미혹받지 말고 자기를 지키는 것이 중요합니다. Тийм учраас бид нэр нөхцөл байдал ямар ч хийж болно. Ямар ч хийж магадгүй. Гэтэ ямар ч нөхцөл байдал байсан гэсэн би эзний өмнө яг одоо ингээд яг эзний өмнө би зогсохдоо зөв зогсохын төлөө ичүүрүүгээр олдохын төлөө бид нэр үнэн дээр бат зогсоход зуурах хэрэгтэй. 여러분들에게 부탁을 하나 하는데요. 절대로 죽을지언정 돈 따라가지 마세요. Тэгэхээр та нарт ингээ те нэг зүйлийг гуй хизээч те хөл рүү залж байгаа тэр уруу татлагуудын руу татлагуудаас битгий ингээ зураасай. 죽을지언정 물질이나 어떤 명예를 따라가지 마세요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр юу байж болох вэ? Эд баялаг те өвчин нэр хүнд те 끊임없이 이단들이 잘못된 진리를 가지고 있는 사람들이 그런 육체의 욕심을 따라서 여러분들을 유혹할 수 있습니다. тэр хүмүүс яадаг гэхээр ихэнхдээ өөрсдийнхөө махбодын тэр нэг хүсэл те тийм хүсэлд ачаал хүслүүдийг дагахтаа өөрсдөө адилхан бас биднийг уруу татахаар хичээдэг. 예전에 다르항에서 우리 세르경 만달교에서 신학교를 할 때 그 우리 학생 중에 하나가 한국에 나와서 저한테 연락이 왔습니다. За тэгээд дээр нэг удаа оюутан дахнаас цэрэг мандлын нэг оюутан Солонгост очиж ирсэн юм л та. Солонгост очиход пастраа би ирчлээ гэж залгасан. 자, 어떻게 왔느냐라고 제가 물어봤습니다. 그랬더니 기쁜 소식 선교회인가 그 단체에서 한국에 오는 사람을 자기 교회로 나오면 한국에 보내주겠다고 그래서 그 교회로 나갔다는 거예요. 그래서 한국에 나왔다는데 그 기쁜 소식 선교회가 어디냐면 구원파입니다. 2단이에요. Тэгээд тэр пастор асуусан юм л да. Үй чи яаж ирсэн бэ гэж асуусан. Тэгсэн чинь нөгөө чинь нэслэрээ ой одоо юу гэх юуны баяр хөөр гэдэг нэг баяр хөөрийн мэдээ гэдэг чуулган байсан юм аа. Тэгсэн чинь тэрэн дээр очисон чинь өөрхөн цуглаанд ирэх юм бол Солонгос явуулж өгнө гэдэг тэгэхээр би тийшээ очиод тэр шуумаар хүрээд ирлээ Солонгост гэж хэлсэн. Гэтэл яг үндэ тэр шуурсгал нь болохоор буруу урсгал байсан юм л. 그 사람은 한국 보내준다고 그러니까 자기의 신앙을 팔아버린 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд нар яаж ирэхлээр тэр хүн яасан гэхээр зөв үү худлаа юу үнэн үү гэдэгт анхаарахгүйгээр зөвхөн гол фокусоо Солонгос явуулна гэдэг дээр тавингуудаа өөрөө ч мэдхгүй буруу урсгал руу бүгдчихсэн. 근데 거짓된 자들은 그렇게 미혹한다는 거 여러분들 명심해야 됩니다. Тэгээд бид нэр харах юм бол те одоо буруу зүйлүүд өрн босолоод хүмүүсийг энэ мэдчлэн уруу татдаг. 우리는 바른 진리 안에 항상 거해서 절대로 우리 진리하고 다른 거하고는 바꿔서는 안 됩니다. Тэгээд бид нар яг сэтгэлээрээ үнэн гэдэг дээр маш анхааралтай зогсож те ямар ч тохиолдолд байсан гэсэн заавал өөрийнхөө одоо те үнний тэр талыг барьдаг байх нэг чухал байна. 그래서 여기 너희가 그의 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게 난 줄을 알리라 라고 말씀했어요. За тэгээ юу гэхээр тэр биднийг нэг зөвддөг гэсэн те тэгээд зөвийг мэддэг хүмүүс бас намайг мэддэгэ гэж хэлсэн. 자, 하나님을 바로 깨닫고 바른 진리 안에 살아간다고 하면 그 사람은 그에게서 난 줄 안다. 그 사람은 하나님의 선택된 백성이라는 뜻입니다. 사실은. За тэгэхээр үннийг мэддэг хүн бол ямар хүн бэ? Тэр одоо тэр эзнийг одоо энэ агуулгаар болохоор чинь сонгогдсон, туслагдсан хүн гэсэн үг тийм. 바른 진리를 통해서 예수 그리스도가 어떤 분인지, 성부 하나님이 어떤 분이신지를 아는 사람. 자, 그 사람은 알고 이제 그 진리 안에서 흔들림 없이 살아가면 그 사람은 하나님의 진정한 백성이라고 하는 것을 사도 요한이 얘기한 겁니다. За тэгэхээр харах юм бол яаж гэхээр Илч Иохан юу гэсэн гэхээр
Яг зөвгүй хүн гэж энийг хэлэх вэ? Эцгийг зөвөр мэддэг, итгэгч хүн гэдгийг ойлгоод ямар хүн бэ гэдгийг мэддэг те. Ийм хүн байх юм бол үнэн дотроо зөв зогсчих боломжтой, зогсож чадна гэж хэлсэн. 자, 저와 여러분들이 이런 거짓된 진리가 난무하는 세상에 살아갑니다. 거기에 미혹받지 않도록 해야 되겠습니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ те энэ дэлхийд дор бүрнээ ингээд өөрөө өргөсгсөн нийгэмд амьдарч байгаа. Гэхдээ үннээс одоо гажсан зүйлүүдэд уруу татагдахгүйгээр бат зогсохыг ингээд хичээцгээе. 자, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. Байдал өнөөдөр ингээд дуусгах юм. 여기까지 하고요. 그다음에 오늘은 여기 다음 기도 순서가 난짓, 나랑계르는데 지금 나랑계르 오늘 빠졌어요. 난짓, Ингээд нэрийг дэвнэр. 저기 난짓 기도해 주시고 오늘 강의를 좀 마치도록 하죠. 그러면 Нанжид их та залбирч өгөөрэй. Аста мөнгөний бохойсон тандаа талхаж байна. Энэ фактуудыг гэж зөвшөөрсөн байдлаа энэ цагаар дамжуулан бидний суралцуулж байгаа одоо турж байгаа бүхэн тандаа талхаж байна. Тэр багш нарын маань бас дээр Бурхны ивэл өрөө бэлхэн дүүрэн байх болтгоо таны хайртайгүй бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. Амен. 오늘은 좀 여기까지 좀 하도록 하고요. 좀 특별하게 그 궁금한 것이 있으면 이렇게 페이스톡에다가 이렇게 올려놔도 됩니다. 그럼 거기에 대한 답변을 좀 해줄 수 있도록 할게요. За хэдүүлээ өнөөдөр энэ хүртэл ингээд дуусгая. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар асуух зүйл ч юм уу те лавлах зүйлүүд хэрэг гарах юм бол групп дээр бичээрэй. 네, 제가 여기 이제 그